Pharmaceutical. Good engineering. We have the corruption and good pharmaceutical. You got the news, you got confirmation, and the constituency. Radio Papa, good sound, good engineering, we have the corruption, and good pharmaceutical. 93.3, we have good sounds, good engineering, we have the corruption, and good pharmaceutical. Jump on! Hey! Powerful music by Asem. Competent music. Mix master mix. Dika Ahenkan 93.3 FM so eye Asem Dika na so edimusa kozie wie ha
na Mediani din dia Asem Dika meme nda no pano so nkosi no pano ndu biara Etiatia bi and some one papa Japan paper passport near the Asem I mean church taxi drivers truck drivers if you are town for pure water for filling station for Opipia wa utie bia no pay special good morning to you Mwamu jam na kupon for madisha crancy ye mwamu kwaja wade mwamu kwatwa abedi nto aye nkwadadi Mutumun na Yankopon kam ho meje bia bakosu bia nanso kai sha no so betie Asem Dika nsa cause ayon potomasem you are no okọ ya yaka wa kire no ene ehia yenhwe ne ensiesie ne ntoto ya man ne nyempunto bebiri eno no bre na aso no ene to join feed no our Facebook live ni YouTube yenyan so be search Ahenkan 93.3 FM pato jumedie yi akonya ho so betumi a kire wadwen afa 0594 841044 0594-841-044 making come adwin chane di amount Ezije di yo amini music upon music the dindi kwa ni nkusibuadu jumadie abai enkofo bia da Roma Thanos na eka ho bia obonwuma mama Kwame Asante se Charles odimi ko Facebook live dianka Kwame abua enso trinitri ye wachiro etia tight pa and I didn't puso. Achimasa district abeko. Amanfo beka ya pribi atwam. Asem Dika first of from. Yoku school dan ya ntabo dan twom. Ewo achim achokro. Ena nyame adom. Ne tie ye nya ne se. Achimasa district assembly no ebesia dan krama akuma kunsia school dan ama achokromfo. Anope ebedu nkomo pa yebeko assembly su ne ni penfo di nkomo afiri ho. Asenema so across the district. We call Achim Ohiafo. Esu omonom no. Ebia form. Yebe call Achim Nsuafo New Town so. Gomu su omonom. Esu ni nyakra. Na yaba Brim Central Municipal Assembly omintimrim. Nyame adom adwadifo akandifo a wo mu achim dance Central Market afi de wo makọ MC nchen na asem ben ene kosi wo honom enya no ben ene wo mu nyan sie Asem Dika ana peme ne wo makọ MC nchen ni bi bedi nkomo na eni penfo bi so di nkomo e wa assembly honom To me
Aguna de shie o achim achokuma no pe mache ya from Mr. Sign o ya dwumo atefa senior technical school after o ya security expert one more ya from opposini o asante atmamentia opposini o wa papa instrumentals hey aba tie oh tie today what you mean ma want to miss radio papa today what you mean I want to miss oh oh me dana se ono na sase nyanko pombe da wasi pata free wado na e ujibe ma Yesu me da wasi ata beni Yesu me da wasi Kontanum eko asante atwomofo aso no dabe no mo beye dabe no mo beye oh dabe no mo beye ku endim kusibu Adia Yesu aye ha na mese na maba ekwaku ekusi amenja branche ma
Martina say, I went Jedia, what I will, and she tell me put you, I will, Adia Yesu aye, Adia Yesu aye, oh medana say, any evasions and be one part of her, any evasions and be one part of her. Mimi ndabia. Bomdi Kusibwe. Ozu chewa. Mimi ndabia mitie kwa ku ending kusibwe. Ajo bodo to kokoto sa church women chasi dai. Asem yi di catch moment ajo bo ajo a presentation achi. To saka kokonte. Enu ani sa metata so kalo mo bi pipia wa. O munya me abre me ti abo de. Ati ma wo baby. Ati abo de ma me. Ti to me da. Osoko. Wa program ni na Dika. Ansanna mako asori amako so we dem enquire you know. You put a crazy over here san wa pasole. We say me pan fi ho ata wa pasole. Asemi Dika, Ajumda MC, Honorable Victoria Du, Obeka Chosadai. Asam no cross here to seven. And one year moto. Asam no cross here to seven. And one a share day. Asam no cross here to seven. And one a share grind. Asam no cross here to seven. And one a boy home by. Asam no cross here to seven. And one a mouse Yajuma. Cross here to seven. And Tiakaya to Sabi. Hey, Nanado. Honorable Victoria Du Asidai. Any acquire Mefuno. Any acquire Mefuno. Any agano. Any agano. Order for. Any agano. Asubua for. Any agano. Maso for. Muntianum no. Adia Yesu ayeno ayano. Bombe de Radia Sabiatum. Ebiawu. Ebiko. Ebiawu Fusum Kosu. Yamano. Enter. Yadene Basha from Waduchi. Oda sorting kada radiasi and chobia the beef you imagine nasi the back to much come the godin come yani penny for bedding come and then rap no back to back one take dia right down home back to back come BK someone say boy who him fa hey kwabena kim ama safa mo free he achumu brama kokoso if mantum hono free granosin hey obonyum granosin hey obonyum DJ Fish oshalai wajane I'm wagadre DJ Fish wagadre why am wagadre DJ Fish nyame ho ojane macho men sabakao I go hip you ube Chawadi fast midi council 0594 841 044 0594 841 044 Johnny feed in Facebook Sachi Ahenkan FM Nafa wo comment bra share like comment na mekai aba Asem Dika Martina say and some more ba Tami kutu and Jebia Mefriasie men no ya from saying Mimi ndabia mitie kwa ku ending kusibwe. Mimi ndabia mitie kwa ku ending kusibwe. Ajumda MC ana moze dai No cry about it. 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 MC you say dai No cry about it. ana bo big o say No cry about it. ana boadu No cry about it. e dan semnie No cry about it. ana bo me dase No cry about it. Asem Dika No cry about it. e dana so No cry about it. wanja ho No cry about it. no krani yaka No cry about it. ye kan so entu sebi Some no crush here to seven. I'm in Jablanche Martina say, but in some BD bro, meaning penny for Becca, and some dinta. You bet him a din commas and Timamentia, Yapanye, your hospital, post station, a John and also, your water, your kakra. A kaja half war, a pamphona Yalasabia, Omunibi, a quiet time, and Chobia, Asem Dika, comment to the soup, a Facebook, and Unchi Johnny feeding never bra.
That's radio for you. And to be a mefri come to chance. Mini pen for be fast here din come out. E won kron crowd room. Meko acho krom. And to be a mini unit come to chairman. Honorable Solomon Bento. Ebe din come out. Na. Say Achimansa District Assembly no. Ayan to yes say won be sia dan kran sia. Ama achim acho krom. No ma bunta bodana gu. Me kwa bisa so monya ho mpupue bia na ho frama bia bafo mo ho ade ya Yesu aje oh me da wase Tactics man I say good morning. I'm enjoying the show live from Amakom Kumase more fire. Tactics man me da say Charlotte Nyako say good morning. Me enjoy show ni papa e wo achim say achazifo na me checha mo. Your flow energy. Oko school at Tefasinial Technical School. Energy special good morning. You're from Mr. David Asante, aka Wiki D. David Asante, aka Wiki D. We a house master. Ewa Atefa Senior High Technical School. Senior house master. Ewa Atefa Senior High Technical School. Oh, me da Mr. Santi Wikidi, good morning. Wafako Joe, ano pay me chiao. O Watefa Senior Technical School. Another damn quick for what's up, Mama? And I rap one back to back. Ano pe mi bisa se achimu dan bangalo kwafun titu ni eyi o tra run about na wo kwa sa area hono mu no da ben en ton be kwan de bia bisa bia yesi de ama contractor nsi wo himfa achimu dan bangalo e kwafun na da hono mu no da ben eno mba be Mama drivers boka dodo. Petrol boy din. Akwan kakra mo be yensoma, wom de o ma hyen afa so na asum dwaban so. Enso etumi yi ani saa. Ene mama bangalo ba. Nti ene highlight kitua bi. Asene bangalo so akwanfo no da ben. Ena contractor no be site. Achima sene bangalo akwanfo no deda no. Enso da ben. Ena contractor no be site. Atia kama kwanta ATN kwafun no tabe na contract be wi adwuma abana etuba bi o ma contractors ni adwuma tsese bi open for court correction o ma dwuma nko so because sikana pipia sikana mo no monye okay me kwa ma so me ni honorable Solomon Bento oye unit committee chairman e wo achim achekrom kwa kodi nkomo na omafo beka ya be ya brika krani brika krani wo dan esi wono no ankoda komu school no entabodan na ne tie enya ne say Achimansa District Assembly no wo ba besi adankransia ama achekrumfo yenkonko bisa say wo mate ho mframa bia na ho mframa bia bofo wo na yendi nkomo ona bo no potimi kamachi yeja akran ko de yeja dum na mozo yensu ye ho ye pa yensu ye ho ye yenfifi mu ne ewurawura mu ne akaya yati se Achimansa District Assembly presiding member kraka to so se woma yentutu se nyame bo afi we die wombesi adankransia ama achim achekrom private school no se bia entaboda no wombedwuragu oya unit committee chairman e wa achim achekrom anya bia wo ne omanfo wo kromo no mo mate ho asem bi ehun frama bi agba afamo yo medase no chewa tiefo ina sable ni awubi sam no no kre onabo kojú opon kroma na ni DC Paul Asamwa amwetie yesufre achekrum sable ya meno ka sei de nyame ayen adom ema ye hu contractor ewa ha mo man no so ya kirom ba bia etwa so mo di school ni si emayen
nti o ma be hwe ma me nu ka se de e bi mpo a nyame ya adom a next week yanya ne ntie se contractor no betumi aba na wa ba start na adwuma. Oh, okay. Nti contractor na ye say acha bia next week obeba site na mumu na hu ni say next week obeba site na enkomo pe na course ewo ahemfo any contractor na nsem enkomo be na course mu ntem. Yo time omo ba ne de omo be hwe ba bia se brought wo home be si school no wo so se bi ni ho ntom be hwe ye no omo my date bi ba date ni pa ho nti ye ni penifoni bi kasai ena contractor na so atren se o na nioma nkiti bi na entutum ba yesi ade nyame ayadom bibia atutum nti no nyame yadom a efi next week di ko ya de bibia betumi akosoma de machi ebedwi plot no so na omoda aso abebo fom nti me fi se sa abre no na oba afi na nanom nyina so bebem na ona bo na nkasa nso scratch obaba nti ehwo ne de oman no so na nanom so ni omo hia sa abre no omo bae no nti me susu se nyame yadom na next week yi ebia omotumi bedu dia eno na se adwumede ni na nso betumi akoso. Okay, enti na se de na watwum ya tete se Achimasa District Assembly no ayentoto de aka wo makon masika ho se wo mbesi adankransia ama achim achekrom no madwiri entaboda na gunu na se no 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 kra ho. Ne pa jo bibia ya ne kra. Enti we akwakoba ni se no contractor ba site a nyoma mo be ye de aboa no se de bia wono so ebetumi anya adwuma na ma na kwa abasa ha so esanse ne hia mo pa megidi pa se mo ama ye san tutu ni na se contractor no ba site a mo be boa no ama na adwuma no akoso fefefe. Oh, ane de nyame adom ade ne ehia en ntane de so mani na akura be so na sen fra na ya boa no na bibia akoso kwa ebe so ma boa no nti ne ba no de yakoma so ye bisa de kase pa ehia chekroman nti yanso yantu na jeje mu contract no ba emwa bia o man ne hia bia no ono ahia fi o man ho bia nso no ye de beboa no. Okay, ye de beboa no yate ye dase pa nti ye de besia no mse bibia no mo de a se me no ka se ye de achekrom tabodan no ato Facebook live nti wa wuche radio no obetumi adwone live on Facebook and YouTube no ba behwe suku dan ne bobre sisi ayi ne bobre de edit sapa edi bugu se assembly ni bedwiragu na wo masi papa bi edi amamo ti honorable hwini won mo de ade obesia no mse ne ya to ankomo twetwe no so yo me da se pa nyame nka mo on count so Shoot! ha honorable Solomon Bento unit committee chairman wa Achim Achekrom that's all my Achekrom for bra school down awo mawo ade fantini bia na siatica on papa mawo mi to asin otwum to asin tweno mi to asin otwum bra Facebook live search Ahenkan 93.3 FM na bra be Achekrom tabodan no Rodi Achimasa District Assembly kra ne kra wo mu bu na wo mu sifufra koma yade papa the down we dey not radio papa thank you. Edan bobre ne ebiobi tie radio but oni phone na odebeko Facebook live ni YouTube edan bobre ne wo mato blocks dan af agina so mienu eno mabo bontabo asiso na ntabo no di wani bu abeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ana sa no maye no ati se o maye ne kama na utum se achepa according to penfo wa Achim Achekrom no edan eno na wo de atete asuafo wo ma atwam wo ma akoya pabene ni wo ni na haya na mo fanti achepa ene se nei aba betodwa sa Achimasa District Assembly no wo mo ntotoye said bi ombesi foforo ediama Achim Achekrom for enu tie pem koso ye ni penfo outdo be kasa na ye ne wo mo adi nkomo
afa saa sukuu dan ho. Okay, me kwa masu bi me ne Honorable Isaac Tomekosu ono na ya assemblyman ewo Achim Achekrom Achim Ayebuafo Achim Etreso camp ene sam potemon mu na assemblyman owo no mo odumnya for Isaac Tomekosu Honorable anobote me kama achi Yemia akrampo mboko de Yemia dom na wonso ai me so me ho ye pa na anopedi ebo aboboa no a enye ne tintin tete na ne se no question na watwe mu ko assembly meeting na meeting mu no presiding member Honorable Emmanuel Japan manu edeto muni na monim se assembly plan ho no afi mu wombesi enta adankra makoma kunsia school dan ama Achim Achekrom Presby School no question yo mi da si mi cheti fo nyina wati nani a free Treasure Camp lecture area. No kwese Ebranda echema ye 28 June assembly no ye ko ye nhemu kese na meeting no mono reto jase nyankopa adum assembly no adi atum se enche bia ba be start se osi dankra makoma kunsia ama Achekrom primary school no enti nhihia executive committee report on the buy no na sa project no ewu mu bia om di 2 year assembly members nyina ni ma ya gi atum se wonye sa project no ewo Achekrom enti se wudi sa eyampa ya gi atum se sa project no emma so wo Achekrom na manager sem kasipa etise mbe mi dance fo se emna covid baaye na ye close school down mu be sin ko hon mu ko hwe down na mu frɛ mi na mu bisa mi ho asem se na sa dan etise nkukɔ buoi enum na ye bie school ye be komu ana na mi si an no kwasem ni na ya hu mi ti sem enti se nyamya ya dum na assembly no agi atum se oba bisi school dan yi amaye dia eye ni gesem kese pa enti ni amaye ma agin se ochina me plan so dia mekọ na nanumu enanso ewo Achekrom na me dia akotu mu anim se nyame adum oha kese na eda yen so wo Achekrom basic school no wo ba bisi amaye enti se ubisa mia na ye no kresem turu ni amani mu ya gi atum se ba bisi school dan ewo Achekrom amaye edi kan omanfo wa Achim Achekrom ene Etreso camp electoral area bo abaso adwumaden ene wo lobbying skills Saudi aboa causeway okwa na academy akoya hu na wanka wasema enka ebia nka assembly no ani embaso ema wo mfa nka omakoma sikasam ne wo mo plans ho nti edi kan no mejan wo manemu aboa abaso ewo adwumaden ho na Honorable Isaac Tomekosu se dwumadie baso na se koso a mejidi pa se modern hye begu akwam se de bia emu bia mo so mo de beboa contractor no ebekoso esan se sebi producer ya si de ofudua pa ene piano nti so ofudua pa no mo piano ene obesi na mo amafumudi a anamboa no kwepa because obi ani wiase mu a onhia mu a wo mu se contractor no obeye na djuma na waginiska but ene mre ye hwese na building materials bo ayedin a nyamia dum na project bi ba ukroma nsese ye ka se yi contractor no o ye na djuma no anya ne sika nti no sebi emwa kakra ye se ye di bua no kra na se ya tu ya dwemu eno nti na mesi mekọ na nanum ho na mini wo makochia na before contractor no ebeba no yensu ye be hu ne ye be ye ohia mu da ye betimi aye di aboa no ni na nanum ebekọ adwen ho. Okay. Akwakọ dwene ho se si ai for now a dwumadie ni mfrase ne edan nya mesi wonu mi se entabodan na nkoda no kom school eno a okay dada na yati ona bu bibie no mo de ubesia no se na one nananom so ko hia de besia kire no na watie na so yo menso meda wasipa efise
how na eda yen so ho no ahinkan munsu mu boa yen papa mikai mra mo besi ko ho eda no asa munsu mu anu dem amu ka no ni nyina aban no tie bisi nsu mu bisa no nsam ti ni nyina ka ho bi na enne nyame ado abrowa ayi puma kwa mu mu amudun konya kakra edibeche atekrum na fe sumu din konya desk makomako edunum edibeche atekrum basic school ayabuafo basic school ni nyina mikai ni nyina no me bom abaso pa se mudi samu apete edi bua mi lecture area no nyame onhiramu awonyuma pa mo ye edi bua yen. Okay, yanso ye das pa na obre ni nchirimo de ama Nyankopon nhyirawo. Ye de besia no msi de besia chiribia no, ye besan aba wonchen. Yo, me da mate. Okay. Ebusioni pani ni kodi nkomo yi, oya assemblyman ema etwira so kam electoral area e Wachimasa district. Honorable Isaac Tomekosu. Onu nyene ni kodi nkomo no. Wasi sudia sampa wo mko assembly nhemu no. Omni tomonim se afi wo mbesi dankransia ama achim achekrumfo. Anida sonya sanyo. Anida sonya sanyo. Anida sonya sanyo. Anida sonya sanyo. Amra wati sanyo. Riko nyina nyeda pe. Sana ti obreka tu. Echase penso bedro ejemida. Radio ni so ina ifo na beche. Kenya wo wi nyamba. Na chache bia na fio. Edan ya show Facebook live video. Ampa ai bia sa Wachimasa district assembly. Edia come plans unso mbesi bia ma wo mo afi. Wo ma ya de pa na edan we die. Besi ati kwa no ye munyo. Patronsu betumi adjoin feed no Facebook live. Omanfo hwepa da adwenche ni go no. Do Bismarck. O say live omantem nkwanta. Give it up. Papa bless. Siankanche MP. Se supon so kwan no. Wo mu hia foforo pa kwan nye. Kwan no ehu. Ono so anfa ne hu ni da o. Wo mu MP asenema so across the district Honorable Oluwa. Do Bismarck say supon so kwan no enye. Rabe hesi fufra na ye fufra mom de bediano nyari konsolo nyamo ye die anida sonya sanyo anida sonya sanyo anida sonya sanyo anida sonya sanyo. Okay, anida sonya sanyo me kwa maso biem me dia me ko Wachimasa district assembly hono mankasa opanyina district chief executive DC Honorable Paul Asamoah Otua na bapaya tiem Otua na bapaya tiem emprempre mi ka sei se DC ni wono ma papa ene hwachiri a mensi no ebekuta no na se meka se na be de chira anisa presiding member ema Wachimasa district assembly onimnyamfo Emmanuel Japan menu akran poti menka machi ya mi ha omenia jumadie din di Asem Dika ewo Ahenkan FM so Wachima boabo megidi se ba bia nso wo no eho bre o mi adombo ko no krasa wo nso na oye eyi on ewo achim odumase pato so wa na osanso ya assemblyman wo no mo me wo pa se pa ni mpo no firu na ena no peye be ha we dia kafra oh tiene ma yensre wo bra kakra na yendi nkomo dia tiane se na Wachimasa assembly ekọ nhyiemu na nhyiemu no mu no ena wo mo kasafa achim achekrom ehu ena wo sa kasafa achim etweresorba achim anyinase ensamso na wono na sukase bridge no eno nso mu di hu nkomo sanse adi nkan atie woni no na enkomo be na mu di fa sa adwumadie mienu hu yo nini amedase na no sama fa konyanzi na mintia Ahenkan matie fo nyina na atie se ampa apansa mensi mra sebegal ya for atetra ayeda no brada ekemu bosumene de soso diunu bosumin sian de soso diunu wochi na ekobobo niam bebre ho na aya atekrum project bi for ene
nsamso a ɛwɔ akyem kyerɛ so kampo ne atwem anyinase ntɛm hɔ ɛsukɛseɛ no so no nso ɛno nso yɛka ho asɛm yɛteɛ no sɛ akyɛ from school dan ɛyɛ ɔmo primary school wotemu sɛ na dan no na hoɔden akɔkɔ mu akyɛre yie na ɛno ankasa nso mpo na ɛhyɛ dan nyɛ dan a ɛyɛ blog dan na nyame adom a na yɛhwɛ kwan a yɛbɛfa so a ɛbɛnya sika nyame adom a na honorable MP ɛyɛ honorable Ojo Okonkrom ɔno anso yɛ minister for information no ɛbɔ mmɔden ɛna wawurawura mu a ɛna wakɔ akɔnya besia bi a bui damfo ɛde ɛma yɛn na ɛno nti ɔde bɛboa ma yɛsi saa school dan no na ɛno mpokura no ɛnso hɔ ara sika no sɛnea ɛsitie no gidi sɛ ɛmu odu yi a ɛbɛtumi aboa ma bi ebi anso aso baabi enti ɛnam so ɛna saa project no nso ebi ɛsan akɔ akyem adwobie na ɛno akyire nso so yɛhwɛ sɛ ɛdan baako nso a nurses foɔ bɛtram ɛwɔ akyem abrase ɛyɛ nurses quarters nso yɛdi ho dwuma ɛsɛ nti nea mɛka no sɛ ɛyɛ MP ne honorable DC honorable Paul Asamoah ɛna ɔmo atu saa namon a yɛnya saa ahoɔden a yɛde bɛdi saa adwuma ɛnsamsoɔ no nso asɛm a wɔka no ɛyɛ region no a ɛno nti ama ɛnam so ma cars a ɛfiri akyem ɔdaa ɛbɛfa ɔkyerɛ so akɔkɔ mantam hɔ nkura hɔ ɛna afei deɛ ɛtwa mu akɔ mpo akɔduru Kumasi ɛne nea ɛka ho no nyinaa ɛntimi ɛmfa hɔ no ɛyɛ bridge a kɛse a kyerɛ sɛ wotumi ho sɛ na hoɔden akɔfɔm koraa ɛkɔfɔm koraa nti ɛma yɛto bridge no mu sɛ bɛyɛ nkɔfa atoyida ntɛm biara ɛmma na ɛkɔkɔ bae sɛ afei sɛ siesie bridge no kwasɛm no na ho sikasɛm ayɛ den contractor a yɛde ɛma no na hoɔden ɛwɔ fam nti sɛnea ɛbɛyɛ na akwantufoɔ a ɛpa hɔ nom ne mantam wɔfoɔ a ɔmo firi hɔ bɛte akɔ ɔtem ɔda a ɔmo brɛ sese mmiri mu a yɛwɔ hɔ yi san sɛ bridge no nyɛ na ɔmo bɛfa atomɔdo bi ase ansa na ɔmo akɔfa ayere bi no ɔmo ho ahare wɔn mu no nti no ɔnabo Ojo Okonkrom a wɔyɛ minister for information ɔno anso ɛne ho ase ayere bi constituency yɛn mmarahyɛ Badwani ɛne honorable Paul Asamoah etu anamo ankasa wɔn ankasa akɔkɔ pɛ besia ɛna ɔmo de ba bewura mu sɛ bɛyɛ a dabi asɛyɛ a ɛhwɛ akwan mfonsoɔ no enya sika na sɛ wɔtua a obetumi ɛnde saa besia no ama ɔmo de akɔto baabi a ɛda nti ɔmo kɔpɛ saa besia yi ɛma ɔmo de ama contractor a contractor no yɛ frɛ no Dambot a ɔbɛhyɛ dwumadi no ase in fact ɔhyɛ koduru baabi na sika edi kan no na asare no nsa nti wɔgye adwuma no gu hɔ nom bɛyɛ sɛ na wɔtwe kɔ na wɔtwe bɛyɛ mmienu ni nyame nkyɛ de mpanimfoɔ mmienu asan akɔ wura mu bi mu akɔpɛ besia sika kɛseɛ paa wasan de aba a wɔde aba ma contractor no wɔde ɛtoa adwuma no so nti meka sɛ yɛama yɛn ho sɛ bosom baako kɔ bosom mmienu ntam deɛ na wayɛ bridge no nyinaa wie a saa bere afei kaa biara bɛtumi apa so na watumi akɔ na yɛn nuanom a ɔmo wakye mansa mansi mu titiriw a ɔmo wɔ nkura a atwa saa bridge no ho ahyia nyinaa nso ɔmo bɛtumi afa hɔ akɔ ɔdaa na ɔmo kwan na yɛtiatia afei ɔmo nsɛ ka sika kɛseɛ biara bio ɛwɔ ɔmo akwantuo ho wɔ ɔmo akwantuo ho edi kan mɛyɛmbɔ ɔnabo Ojo Okonkrom MP ɛne ne GC honorable Paul Asamoah Abaso na tese metwasie pa o kyerema ache kroma dan kransia mu besi ama ɔmo ɛne de mu kosi wɔ akyemajo ɛne abenase anesefo bia ya wɔn bɛda ne bia ya wɔn bɛtena no saa dwumadie miensa wei bosia no MP ekɔpiri free bui dam ɛhɔ no do fi anamboa okay ɛna Dambot nso de nso wɔn akɔpiri bosia kɛseɛ bia ba wɔn de ba bɛwie nsam so na acha bosom ba ko de kɔ bosom mienu na mo wie ɛtwerɛ so kɛse bridge no saa pɛpɛ ma men carry pass that point we say ɛyɛ we dam hɔ no de ɛnyɛ bi sɛ ɛyɛ funding a kyerɛ sɛ ɔmo no nyɛ sɛ yɛ gye ne akɔ yɛsan akɔ akotua ɛde ama wɔn no okay ɔmo na fund ɔmo ya oh okay matias enti Ojo Okonkrom ɛne honorable DC honorable Paul Asamoah so ɛna yɛnya saa
sikano akwanya no a omo bedi sa adwuma no de aman okay Matias na eye bridge no a anasa nsamso no so de no de sika na kire sika wo de ye sa adwuma no na eni ho ena ye nso so ye hia se ye be ye sa adwuma no honorable patron eni dem so bodio mame sa mi ken bridge ni ba bia wo ma ye dru no Ahenkan FM yehu ansa ne yaka yekohwe ansa ya dunwa dance yakwa ko twantimi kan da Facebook live and YouTube eno kre contractor ba site wabubu dada ni na eno aye nice table de ama motofo ni nipa so mo so card entumi fa so na papa na nkasa de omungu so mo ye show Facebook live chefo betumi adwane live o Facebook ni YouTube na mdo moni ababehe nkan ho se bisi Dika ye omkope ye no de ye adwuma no na science na ma o breaki kakra bi se o ma sa kope bisi etoso mienu de aba o beto adwuma no so aye hwe kwan se bosom ba ko ntem ko bosom mienu so de na ye breaki no ma obi atimi fa so ekoba bi o pese woko nese ona bu hwe ma sika mo de yes a bridge no enye sika ketwa o obetumi abo sika no bi so amaye yes sika juju tutu de me pese me pese bia meye empomso kakra enti sika no de ma me fansen sen wansa ento say adwumadie no nkɔ na wie na afi ye hunu sika tutu de ankasa eda sa bridge no eso na asuka se bridge no wo ya wie a ne bobre be ye sen na ebe hu no wo mbe ye bia wo de ayi betwentwere nchen a ka bi mfumso bi banasa ka bi kopema ebetumi atwere no sen na ne bobre be ye wo ye ne ba ko na mienu bridge no de ye no ba ko te se de wo e fa ne sen praso de no a ai achim praso kwamentia no no ye ha se ho fa achimo dubiate ha na wo ko ni wa dubiate no wo ko pa wudu de no sa pa wudu de no so say ti say the way say ya ampa no kwasem no sa wo he bridge bi a etimi say wo ye man mu a ebi o be di be se mfie be se mienu miensa enan sani awoka mrona mu amentia ho de say da 7 years honorable 7 years ni omonye 7 years sa 7 years pa wudu de ya say ni be se bosom be sensia na yesa apaja ti ho sa pepe na ate kuromu ne nyina te die kwa mu ho no so na no so tie no so no tie se utimu se ye wura mu ntemu a modern ba ye na honorable MP and honorable DC wo bunti no anka ta na betie adile akwa akodu no entimi nko enko sa ema ye besan apaja de so ndi ye behu no se ye bridge a wa hoden pa ka bia pese pasu bia betimi apaso ye bompa ye so nyame be ma emu ahoden na contractor no timi edi sa adwuma no e de aman na contractor no sa mpanifo ya baso fa contractor no ye pen dan boat ye oya bridge no me pacha ono no ye akin ayiribi eko akin adubiase lol kwan ya gusu kota na kumase card nyina ho no no mo fa no kro no anso ena wo san eye kwan ya wonu so gusu kota afi akim akokwa so e dia ba be pa mutie ma besi abraso wo ya gon se omo aye drains ewo afiase abrase jensen na free hono moko mutie mu no ampa bia wafa obi abedi ho adanse esa wo ye contractor wo ya de yi pa to no ena wo ye sa adwuma no Okay, wow. Ene da owura dambo chase ne nsa na adwuma fanti agidi o Yesu mu pan se achim etweso sukase bridge a oyi obeya me ho ate na ayakono na hoden so abem se de be omanfo betumi de dwuma ache bridge ne de omanfo kam pa omanfo kam na ona bu nim se bridge ya se ndi ahyankafo no ebi ewia omanfo ewo ho sika na nya sa na agekwa no mo jafutu be na o masa nkofo no menum pa na dia koye ne se eni mani mu ya de driver for no kire se esa se kwa no abaye tintinti ama omo so de twenty Ahenkan kwa no lorry fe no omo de katrato so na enam so ama akwantufo ebre no kwasem no ye best driver for wo mu sa petrol boy de na omo kwa no so esa bridge ni ta be tintin de na so ye best say ya omo hu akwantufo no mobo na migiri say bridge em say omo hu kam kakra na akwantufo so kam kakra ebeboa ken say bia omo no beka say bia omo de omo ti etie pa na ama akwantufo atitru ye mududo no aye kuafo aye wo mantem ha no ye hu
yɛbɛtɛnti yɛbɛsrɛ wɔn bebree yɛnsa ɛda nsa yam yɛsrɛ wɔn sɛ yɛ ɔmo ngo nneɛma mu ɛma wɔn kakra na ɛbere tie mu no yɛn nyinaa yɛn ho bɛtɔn na ɔmo soso ɔmo afa kwan yɛtia so atɛmi ade akɔ ɔdan ne kumase ne baabiara a ɔmo pɛ sɛ ɔmo kɔ. Okay. ɛdi ɛfutuo kakra a mede bɛma wɔn no. yɛda ase ɛne afutuo panin kɛseɛ na yɛbɔ mpae so sɛ bosome baako de kɔ mmienu ntam a waka no contractor ɛfɛ no dambot ɛbɛtumi ayɛ adwuma no awie na asukɛsɛ bridge no afi atom na ahyɛnkafoɔ de adi dwuma ɔnabo anɔpɛ yɛda ase papaapa na anse na ɛbɛgya ɔmo akɔkɔ no akɔkɔ panin kɛseɛ a sɛ DC no ɔnom sisi a wo ɛna wohwɛ nneɛma akyi no ma yɛmbusa nneɛma baako mmienu bi mfa ho ɔkɔ akyem zevo a na wɔn mu si clinic ɛwɔ hɔ no mu na clinic no abɛyɛ atwa mu ne fraseɛ na MPP aban ba yɛ yehu ho hwee ɛne die mada aba bɛka mo sɛ ɔma pono so ana yo ɔbɛne me dase megye ne sɛ deɛ woka ya zevo clinic anansɛ chief compound a yesi wɔ hɔ no ɛyɛ chief compound a wotumi sɛ ɛyɛ NDC brɛ so na ɔde ɛma contract brɛ na ɔbɛsi abɛnwa so no ɛna ɔde ma contract na wɔfiri soɔ no ɛkwan no na ɛyɛ common kwan wɔnom sɛ assembly yɛwɔ sika ahodoɔ biara ne ne dwumadi a ɛdi contract biara yɛwɔ sika a yɛde hyɛm ne bɛsɛ sɔɔso a saa sika no ɛfiri ɛba na saa contract no ɛyɛ district assembly common fund sika na ɛyɛ ho adwuma Zevo clinic no no na yɛde si na wonim sɛ common fund no ne sɛne ɛba no kɔta biara na ankɛsɛ sɛ ɛdi ba nanso ɛma no saa project a common fund yɛde yɛ ho adwuma ɛwɔ Atimansa mansin mu no ɛyɛ project ɛdɔɔso meka sɛ baako wɔ mimi Odumase ha ɛna n'aka baako nso wɔ akyɛ kurom a ne yɛka sɛ yɛbɛsi school dan wɔ hɔ enti na ama sikasɛm a yɛde bɛyɛ sika a yɛde bɛdi ho dwuma no na ɛho ɛyɛ den kakra ɛsan sɛ common fund no maayɛ a wontumi mfa sika foforɔ bi ɛnkɔ ho enti ɛno na ama akɔba sɛ wonya contractor bi a ne nsɛm wɔ bi di a wotumi yere ne ho a yɛwie na bi a kyerɛ yɛtua sika no kakra berɛ a ɛgyina berɛ a common fund no ɛba so enti sɛ woka nyɛ sɛ bi yɛgya mu agu hɔ na fa project no a ɛwɔ yɛn mmɛnse mu dɔɔso ɛno ɛna ama ɛta sɛ ntumi ɛma waano nti no ntumi ɛnso common fund project no nyinaa so ɛma yɛhu no sɛ Zevo clinic no anaasɛ chief compound no akyɛ bi sese nanso mpanimfo ebu so a yɛdi ho dwuma sɛ yɛbɛpɛ kwan bi so na contractor no ɔyɛ no sɛ na ahoɔden ne sa ne asɛ yɛhu no asɛ bi a ɔno wɔntumi a yɛbɛri package no na afei yɛahwɛ sɛ sɔɔso bɛn na yɛde kɔwura mu a yɛbɛtumi de ayɔ ama yɛtumi apagya saa ɛdan no asadeɛ so enti ɛwɔ adwene mu sɛ yɛbɛpagya saa dan no deɛ si hɔ. Okay, ɛwɔ adwene mu sɛ yɛbɛpagya saa dan deɛ so ɛna megye di paa sɛ Akyemadu bi ase clinic ne nso ka ho bi. Bɛpatɔ Akyemadu bi ase clinic ne deɛ nka ho. Na ɛno ne sika bɛ na ɔmo de yɛ. ɛno no saa clinic no wɔn hyɛ aseɛ kora nsa na mekɔ assembly na ɛmsɛ na yɛ NGO bi na ɛboa na afei community self-help project bi so kakra nti bɛpatɔ ɛno no deɛ ɛni yɛn krataa ase sɛ district assembly ɛna yɛsi saa no. Oh, okay. Chief compound no. O Matias, nti na sɛ ɛmfanto ne nkyerɛmu ade ama me afa Zevo clinic a aka hɔ no no ɛne akyɛ krom school dan ne abenase ɛna no korakora no akyem adwobia dia moba besi no ensunsue wo mesan sɛ we no sika na ready efi bui dam sika na krado a mode ba besi tinya afi na eba betwen common fund bia ana meboa Debi. O ta obeka ya. Yenya sika bi free GMPC. Sorry, wait. NGO ba ku bi me kaya me kan so. Na ye di chief compound ye bi e wo Bosovila. E ka say mirika so an ye pagya dan ni si ho ba bia. Nurses no betra ne ade o mu nsuo a ne in fact na assembly no wa chefa bia necessary enso ye ni nyina ama te say omo chief compound no mu guso omo de ye nti project bia enye DDF sika na eyo enye common fund ne de na bia ye DDF announce eye
donor fund bi na yanya ye di bia de utimu se usi so na wo na wo pro no na common fund ne de Asem when na common fund eba no e na yenye sika e de ko star project no so enti ne ya bobo sin se dubie ene abrase ne achekro project ne de eye mirika kura ne pejade asi won ama omanfo wo sa mpesai so omo ato omo ene so omo na contractor be ko site at the same time na wo de brebe na be wi adwumadi eno de the minti min kan se sie wan hwa na mechetro esa say contractor for na kasa kwa ne nyam fa omo for site ena project no na emu ba ku bi na ka adubie no ka mienu nka next quarter ni school na ko eno na sese ne ho asem ba assembly na esa say na abrasin so ehia next quarter ni na assembly jitum na yeyi eye ye ka sa adubie ko omo nyimu ba ku na nti omo fa school dan ye de saa we no eko abrase no enti eyade adanu brother ya na yakoje atum finally enti minti nka se ne wo kire ya na contractor e ba ho nti obewie ne da sei e de be batimpa ya ye bone se ye be ma e be award contract no na to omo be frase ne sanse sika wo nti no omo dim dika so na onum etimi awie na womo atumi awie Honorable Emmanuel Japan manu Honorable anpe wakasa kyerɛkyɛ nsɛm a mate ase ye pa nyankopɔn hyiraw ene wo brɛ no adaje bibia ya nte ase bia no ene die mebeba na so na wo de aso ye bibi won ma wo de betwa to ana yo de meka enyira ne sɛ medam ase de dika na atmansa mansi mu fo nyina ne yesre sɛ obi anyere no ho megidi sɛ mansi no ya je base no esa yeguso ya boy ho mode MP Honorable MP no Honorable DC ya dawroma ene yenso assembly members ye mo a yenso ye de ebo ye di fia won munti no yeguso ya afam de ne ye bekoso se ye be ya na omanfo a wo mensi mu so ho ato ye be se yenye ahweyi titru nipa bebre complain se afromfo adosun e wo ye mantem ni ade baby a yatete what job communities no ye best say omomode no omunye adwuma na kro no bobebre ba e dosun e wo mensim no so enti ananse say ye mre no asekura na mensim mu nipa nso omuso enya onum fa ahodie womuso yense dase pa ye ne Honorable Emmanuel Japan manu ono ene ye presiding member Emma Achimasa District Assembly no say DC no ono ono na henemachi DC 2 no atiem o2 no atiem sanke di bank meka so na ne vice DC Honorable Emmanuel Japan manu ono so na akọ Achimoduma se electoral area ya assemblyman e wo hono nti ono na opanyini ye ne di nkomo a che achim achekrom achim adwobie ene achim abenase benya health nurses quarters na achekrom ene adwobie wo si school dan e wo hono mo na osesa project miensa we MP ene di ntiko pempeme ko pa sika enya bosia sika fund down mo a wo de eboa project awodro every boy dam inteno no mo de babe sa project miensen ena esukase bridge na contractor ne ya wa free site sika na sign na sika na sign nti MP ene DC modembo wo makwa akopɛ bosia ende ya bosia tie besa tua wo makwa akopɛ bosia a mo de babe ye adwuma no sɛ de bia esukase bridge na ye jatu wono no mbetumi awie eno no contractor hyenensa eye Dambot Construction Limited ono ene dwumadi hyenensa tiamu nsem eno no nyari konsolo nyamo ye die ani da so anya sayo ani da so anya sayo ani da so anya sayo dan dube agoro we ani da so anya sayo ani da so anya sayo Papa, thank you. No cry about it. No cry about it. Metie kwaku ending kusibwe. Patron so betumi a drop comment afa 0594 841044 0594 841044 text message and WhatsApp making gang damo. But you so join me live on Facebook. More hand the best search Ahenkan 93.3 FM. On Facebook live na YouTube ni ana subscribe am. Even be ya abribia ya bape. Won sabe kan modern one na awon so do adwen kire guo no. Me dey ni din da Asem Dika.
me call Asem man so across the district in mu me call Achim ohiafo Achim ohiafo and that's so me call Achim ohiafo Achimohiafo my yeah crowd. Hey. Me call maso me call Achim ohiafo ebushia de atiense omanfo ewo Achim ohiafo population about 350 and over womunum su a etene ya etai form etai ayi cavity bi ekwan cavity ase na uhwenso nani a manisum na asu no uhwenso nani a eni aye green ezansa poto bibre ahyemuma emwa wom ugina hu se mo abu no dwa enso ni ta kwan pe coveta se coveta ya kwan coveta ya to kwan so eno ase nsuo ena omanfo wo Achim ohiafo enom me ko ma so na me ne obenfo se ba no apomudin dwumadie ne sane ma na waben pa yenkohwe se nsuo omanfo wo Achim ohiafo esanomen ebenya sunsuaso boni bi awo mu ni paduam ana Dr. Samuel Asamoah ekasama Afrakama Community Hospital ye wo amasaman enkramumpuni mantemu doc anopoti me kama achi ye ni abi me pacho empombo ko de radado ho ye na mo so yenso ye ho ye pa edikan se dem din kan twamfoni ni me gidi pa se wote na de atia ne se de ehwe Facebook live sisia no yenso ne nso na nipa na sagutrem no eni na kwete se petro pepepe doc enso no aize kokko eni nya aize kokko bi na uhwenchenche na poto bi be na adore no ana sa ode ohune so benso na seb impreduasa wote sent kakra e wonzo no mu senso yi bobre na macheche no eno na nipa over 350 population a ewo Achim ohiafo omosa enom anyam bia enso bi sane nipa no ma ebebo nipa duana na okay me da se anope ewa akwanya odiama me chia uni wetie fo nyina ene won a na befidi kese so wote ye ne enanope senfoni a uchaye de nanka ense emfata se nipa da se ne a Onyankopon abona nkwati ne mu enso bi se na wo se ye num is a health implication cry ewo na ensan enye po se ye de be bibia ewo fie sanse nsu a ye hwe a check wo Facebook enye nsu a eniti a wo se nipa da se ni yitini example se ye di go fie nti we die ni de mo meka se enye ensem fata se timemufo mantemufo ebekwa kosa emposo mudi si won nyama na nkanka baka se ye di be ye eduane na se enso asemo mo fansi nyama mpo no omunumo doc me patcho ni dim me patcho se utie radio abomodi anjo ni live on Facebook na bra behwe enso ni bobre se de tie a omosanom enye sabi ye de nya mu abia na wo sanom nipa sanom ti bra Facebook live search Ahenkan a awrade koma santi eba potopoto na oposo na wame sare bi o manfo be hu enzo no na skills angasa doc mpacho na okasa to asoma me dashi na make am say ensem fatapo say ye de be said ye de be ho ye ka na mpu yanom akoyi mu nti say ensem fatapo say de be ho ye ka na ye num akoyi mu na hu say nti sanso a ye de ekoyi ni pedua no ye hu sanso bebre eni kan jansi unoma itimi ma onya ayemso yare obi ka say ofe no oni go nsu na nsu a nsu amoa wo mu nsu amoa ekodidi wo mu eja wona wo mu wo ankasa wo no mafo mu no odi yare na eko mu ena edikan etosu mienu odi dware a itimi ma wo body no ka enya rashes ana say unya nyama bebi ewo
Yeah, also me and Sakasu, Uko Filmukana, and one woman Krano, or Mutimi around Nipedian, my dinner, sometimes we run out of Johnson, Namuja, a woman, I say Johnson, more than in a intimidation in Sumu. It's share at that way, dear. And you may know, say a banker can I say to my move. If it make a comment, as I say, ball will be a day more. Yen answer say, I'm sure. And check your better to say, I will code you and so on. Yen to me and son, say, okay, I'm on for joining power Facebook Live every zone bobre. Now, one with the comment and so a go on mopa. Now, Obi Busasa doc, Aqua sending so be an only option beer. And one or beer, ya walk with that poor, and one or sanono. Akwada bi sana ya woni nge no se onum so ya ne bobre apotubi braye mu ma emo aboni ni namu gogomene na sefo ni namu no se akwada ya woni nge no ma ebenya susuaso boni bi pa wono so daache sabi ye ka na adwemu mpo a ebenya susuaso boni bi na adwemu ni sanema no wa bra wani won say na mi di kan say yempini for cry no mpo a twen susuaso a ebenya wo ye so na akola ono onim hwe afi na off we were casting na uni after the body the system na eshen ono kana rekwa na onuma the immediate said say unhu ne be ne this one ya real and answer could you to na wu so yes ni ewu and the other introduce say onuma say enimeni ya yehu a echi ebiru go so obenyi no na dia ye ncho ya re na de no so de dia na on the minimum sa and it will have a long term effect you need to treat. Nti the message say enumenimu ya bohu ne betimi ababetu amakoma for no mu yuso a yembo mo de ase yebeye and I say ways of them because I'm sure we are here say there and say emfata monimu ase said and say emfata say nipa da sani ebe yuso sensu Dr. Samuel mamimbusa we enti akokoba ne se ne yempempi omanfo ba yaresabia mu won hihye bi mu wafutuo bi amodema wo so montwa mo mfiri so bi samu na se empo uko krom na se bia wo bana pure water na beto aba tobra benum mu wo san hye no ana ebi so obi beka se bintumi ntop pure water obi betumi asensoi na wanuam se de bia obedwin se mu awom no ebewu na wanom oye ne se bebo na na yeah my Dika emphasis and you can busai no normally your public health unit or ayaresabia and as a community health next tufu efa apomudin se ne wo se your orients se ne wo se nti se e omuba ebetumi na se insu na enye ni de nenye ni betumi na se no kan se pure water ni betumi ato aye be to ni e akoni use ngata ene mem so many ma ye de pure water ka ba je to ni sen ni pana ni sika ni e sen no de akoto pure water se no san untimi a ni timi another advice and as a future de man say insu no ye be sadia kofie. First of all, the coffee ought to be still on na a scene Yamana Wuna Akodase. A dance ya now sa ania. You are only at least heat me to make one cry a woman. It's 1 year we no should be see or dance will use it. But saying you more here and it is not saying she aquacusivo ama and Yamane will go Yamana Akodase. Near Solution Sana Yasaya the ania. But circumstances and I say the dear you do the I think that is the only thing you can do. So you're the same show no for medical sense you aquacusivo ama nyamane wubuna ada afie no masania and sana omuti ebe yusu a omo yusu. That is something we can do immediately and some idea the best say on my move for ebenya wonwa kakebo nsem so we baba bebo akoma nke bo hu ba kwa na mienu bi ne beba bi tu amoma enye sade an sha yare ne esa ti say ye hu the travel how many dey na ye hu the immediate effects so but the long term effects no na ye ehwe the long term effect na ye hwe abusioni pe ne ka say oyobi a waben wapomdin dwumadie mu Dr. Samuel Asamoah customer former Afrakuma Community Hospital a ewo amasama nkramumpuni mantemu ene ni ndi nkomofa ensu e tie from a tie cavitas wo kwan ho ewo achim ohiafo population about 350 eno no bia sanom da wo hwensu na nipa se de abobbo a dog me ho adwo je mpese metene no aka kyerem no enti afutuo bi wonum a ode bema omanfo titufa enso no ho sunsanso a enso de manipadua no hia ehunya se nipa banum nso
na honum na onom so onum so a ehwo te nye nso bia na enum afuto bi ehoma general public nana me futu a me dire ma timemufo ni amasa same wuti ahinkan FM say yesi nsuo de ehuhua eno nipa da se no ntwen ema nsuo na ewo hu ni na entwen ansa na why the one nsuo but you don't get dehydrated before you drink anytime you are also the nsuo enum but sometimes they say health is expensive. So one boka and to ade papa. That's all unum yen enye udi di India. Udi sasikana also the page and papa. Udi the papa that resabian. Until can I say apumudin the emunya. Yen making sure say yen share your benum na humbetse. Next I also say sikaka kadne okana. Emo say the eku yemudie. The won't say I be boy your home buying. So the young fa yem in Koda hospital. Because there is another thing to say, okay, yeah, you got that hospital. And tell now, Obama will push your phone in BB. Now, you are working on news, and now got BB in the now got that hospital. So for down for 3 days and now 4 days. We wish you for you know my baby then. And the mama the answer say, you don't put more who be here, and you can associate and no can answer my dear a Akabian with the account. So no pay there. And the new foot to the my one would see and kind. FM na say one modern say ye eko mu bia no be make sure say enhote na amfan so boni bia ambre wo mo Dr. Samuel Asamwano pe da se panel branding chirimu a wodi ama Yankopon hira wo inshallah so no mejuma pa mo ye me tia mu CEO so okay odi na so betipa Debia no pa debia na jo ko me nam si debia no pa debia wi ya poto bibre so na yesano ono na be no debia be jo bibre ne sano ono na be no debia no pa bibre ne sano amesi nam si debia no pa debia na jo no bo bibre so na yesano na mesi ezofina na vono sano adibo hia fofoi ezofina no na yesano adibo hia fo mutie mi ezofina no na yesano ono na ba no modai ezofina no na yesano adibo hia fo munie ezofina no na yesano na muni bible kra isi yibizo na weja ho ena mobre ezofina no na yesano atimo hia fo asene manso jimizu na yesano Adimo hiavo ezofina no na yesano Doctor tumuvo eno na yebenum yenibi Doctor Samwase eno na yebenum ze yenibi Mwanjanu mamubehu ha amesi ezofina no na yesano Atimo hia ezofina no na yesano ha na mesi ezofina no na yesano Dr. Penian nko kasa ye Okasama Afrakuma Community Hospital awo amasama enka mpuni mantemu Dr. Samuel Asamwa ochese enso na typhoid no ya poto bibre ahyemuma emo ni nam eni nsu ayefi ye woni nanso yehu ade ye waso na so yanti asem so na tawasan edo na junso enim de ekom ekodi agro emo no bitumi goja na no de ntoko twitwim noko ade cha eno no besa no enim sunsuaso boni ewom abo bi twoma nsukom nim yo enzoni no akwa kwatwe bi twen ade cha no na nipa besa hwe de meka no enya sini bio o de bra Facebook live search Ahenkan 93.3 FM obo no pe obo enter eba pe boso na bra behwe nsuo na omanfo wo achim ohiafo esa guo mumnimu nom bra be a typhoid enem ne nsuo a typhoid ene esa no Dr. Samwase enso bi sa no manfo wa chim ohiafo mo anja no ma ayemtuo ebeka wo mo papa o ne na ofi ena ebiem udidi dwuma odi dware na odi ye bibia honam no bonse rashes beba be gu ene bi wonom so abadwu nso moja enti se o manfo wo achim ohiafo be kon ma bisa se o ma bibi sanda ha na besi enzofina no na yesa
sanom atimo hiafo moye den ensuofin enu ana ye sanom na muni pipe wo ho ensuofin enu ana ye sanom yanum meno ebenum ensuofin enu ana ye sanom ebeni fo meye moa ensuofin enu ana ye sanom atim hiafo fo bre ebusia bra Facebook live he ensuobi o manfo nom eta fom kale kwan ho apoto biblia dia boss emu yinka eno no hiafo fo nom onum na be no den pure water unya bi bonewu unya bi ubenya mpo azufin na ne ye dia she fridge na yenyu obono etwe ade anya ko part obi eno mu benya de fe kakra mesi ezufin enu ana yesanum atimo hiafo na mesi ezufin enu ana yesanum atimo hiafo fomo ho azufin enu ana yesanum echegu Facebook live ezufin enu ana yesanum ezo nani asabenkwan ezufin enu ana yesanum bonsa agbo Bible ezufin enu ana yesanum enipa bro ezufin enu ana yesanum momehu nipa mobo ezufin enu ana yesanum nipa nkwe ezufin enu ana yesanum atimo hiafo nyame domo ezufin enu ana yesanum momo ezufin enu ana yesanum eden kranie ezufin enu ana yesanum amzi ezufin enu ana yesanum no kura ya ba kope Mimi ndabia mitie kwaku endim kusibu abi. Asem yi di kachima menti ajobo ajowa prestation achi meton taka konkonte enu ani se metata so kalobo bibia wa o munya de mani abre meti abozege enu tin ma wo baby ofra abozege maame na mo mitie tu mimi nda mikukwazi ye betie program nya asem yi di ka ansanna mako asori amakwaso mo de me kwazi ye no miku de kwazi ye betie asanu akwasori ni bo se me amuni firi asanu akwasori Okay, me kwa maso me kwa achimo hiafo kro no mu ankasa na mene aman krado ma achim ohiafofo nana kofi tawia na yene na kwa kodi akra no poti me ka ma ache pacho ose pacho nya aman krado ni pacho no a okay akra mpombo ko de eso adom mo pomu a yenso yenwo ye pa no pedia bo abobo no a ya tintina tete ni na ne se ye hwade bu o Facebook live ewa Ahenkan 93.3 FM page ewa YouTube nso na eyensuo a etai ekwan ensuo a ania potobibre se twom emo wom eni nso enyefe ena ase obotan ketua bi edema eye omanfo gina so esenso no senso no nana Mosa de yeden okru no mu. Paucho ya beda na pen for beda ho da no. Ayi su ayesa no. Ye di bia. Ye di kan no. Meba. Na nsuo na me kire se onso odu ohiafo a. Na o yesa wo kọ suponso a. O sane pepo na on sabe nkum nsuo na eta no no. Mo de yeden. Anu ne yesa no. Mo sanom. Esanum yedi bia me patcho me ba etifo enjoy me live on Facebook and YouTube me patcho search Ahenkan 93.3 FM na nso no ani nyo ani apoto bi bre pa na mo so sa den esanum na mo no ma de oh azure eso me ka se enye nne nso we beda ho e beda so bi ka ba e no na ye no mo a betu ena ementu aso anazo obasita sankusa na mami mbisa mpacho nso na nkasa ne dindi sen nso na nkasa ne di ankasa yen yedifa na ye akomawa nso akomawa oh okay anti ebeta ono be ye mfia hini na wo kasa nananom brenso ti krono mo be establish one according to history no mo you soon so we are how many years oh
Nia over 60 years, 70 years. Na munya pipe more than one munya bida kafo ne kapen munya bida. Me kai say a grade and you fully the sea. Ne pump feed no ye pump feed and kwa one year solar. It's so say ye ba and you so no. And they say and let you know your boy no boy. Say and I mean the MP or you are. And what by Abba Fiji, you know, I didn't see yeah. So, on my way. I didn't know. She says, I will no come one. They can't say, until 60 years to 70 years. That part, first one. And you will probably see my and say, yeah, young be there, when to see a name, I say, yeah, take care over 70 years. Papa, they won't go. You tell me, Auntie, who can on Yamimu Pise? Any I am for Akomna one, and no one is so crumon now, almost sano. If you quite ye and Crampo this year. Unless I'm also cram one crop for. And Crampo this way, what is sooner, I said, all, I mean, I want almost. Na me bow. Achim onyafu eni nkron ketu asanso we bi no okom nabo mamododo na mbe yan. Hello amankrado bacho nkron ketu aben achim ohiafo eni ohiafo fo ankasa na okom dodo na abu mamododo na mbe yan. Oh ye ke dudu we ne ye nkwala ne ade ye ke ye ko ibaba 600 people be 600 what I mean kind of stuff. Nipa join senso ni ye be 600 eno na musanom na mami mbisa we enso no manoma according to no manoma be 50 to 60 years na mon sunsanso bi o mo nipa duane mu ya mo bibisa eche mususu se enso no na e mo san sunsanso bone no mo bibisa pen no dia metimi ake se ye ni pe dia Global wide and you. And I know so, yeah, no anchor or mine anchor said will be empha. Be been by my economy, you need be a no, a junior. And maybe I may say, and can quite the entire maybe Nana, the entire maybe son say, and a doctor penny ba quite friend Samuel as some more judge more after Kuma Community Hospital. I'm a summer in crying. Edding, come on, or say. En so ni said ye tie no ono angaza so hwe said ye tie no se omanfo ne sanoma ayemtuo enya won wase obekokro no mu ebedoso cause uja onan na ofi ebe wo pa ena biem hunam nani no ensansan bi ni pompo bi ba ho ena no krakra no obi won mo odwonso obehu moja saa nwoma yo mahu bi wo kro no mu da matiti bi pen ene de ya ti bi pen na no ye na nipa ne nkase bi enso no onnom ye no ena ye no be a while to be a corporate. Me and Grammy and a Grammy. You can't really meet up in the Ecovisa. Dan will be to Ecovisa. And you know, sanity. Man, and I saw someone media, Amy Pound. Nana soon any no, or Sagu Pine Mua, or no be Sabi, or Sagu Pine as a petrol. Aha, the woman said, and for Provino, Abbasine Cock. A while now, but and really find every queen of France, a fine, a try a sword in your phone. Woman lay got Hanu, it is free, yes, the people to Kakra. Bessie Queen, a professional nurse. Contractor, Yanina, I can be aware. You get a baby, I want to not do it by you. And this grandpa a big year. At your one never provision Abba. Nay, I quay in another blanket by President of Besseno. Not nothing. They are bueno. Nay, I mean, no cousin, Yanko from Fontaine, and 2 years in Anoa. At the same time, Ama, the nobody says Anoa. They are soon so many of the cities. I know to say Abway. Na enso amunumi
Nana matra nkonya wo achimo hiafo ni nkro nketu abemben no. Anamon ben mo tu afa won cause away ewose mo bo mansi na mane. Mako district assembly akobo DC amane. Ye beji atu no so yemfa no se na wo kan MP as over ya me ama na tia na so won bihi se yesu aye no ni eno ti santi mo mo yese omo baba en pipe wa eno ka se ta pipe na some sala wo wa ya bo wa bo na e baba se baba omba e maybe me me kan se o mo ni dis na ka se wa ba e ko ha se o ni ni yesu DC ni dinani akohunsu amu no mu pen mo ka che na na mo ka so mesin ko hwensu amosanom wani mom de nyame sen kan kure ono ye tinu ne yesu aye no enye entinu o ma ye pipe mai emo ye wo mu ne se o mu chubo hoda o mu so ne se de entina me ni na je kan ya ndi o mu so etinu ba ye we ni ti ba se so to aba o mu nana medase eno brene entrimu ne entoso watoto aso amame ewo dwumadie so yadase pa de besi akire bia na sembia be pia fa won ba bia no ya na wama yaso atene so ye ne wadi nkomo se de bia tiefo awmani di akire no na wo mso atumi atimu nsem na somo a le dawasi na mi se obudu na somo a me kan se senia onye ye hudo na matini kukuma aye yini ne mo ababa hwe sade na se na mtamani onso no mo baboaye mama yenye party bi eko kukitwa obema yin super to be se ni ensan na nkwabra da boaye ti ana yi school samuso eno so de tija se yesi yeji 1 2 3 no so yanyamboa se baba baba se nkwala ha awumicha ekwan ekọ enam yenkwan kọ roba kwa so nsu afua enti yetito mo a ese nanka aboa ye wo ha ko ni be ndo mu ntini enante kọ je no so ne ya de se de na no ni ba ya ma ti yesem se ni na mu papa ni na mo mo boy yenso yedase pa omankrado onna ya mankrado wo achim ohiafo nana kofita wia na busia yano no ekokodi nkomo yi ti ehonsem eno no o de bra Facebook live mempa bon mu kra hyehyeme bra Facebook live na be hwensu ani pasanom aden bra Facebook live na bra be hwensu ani pasanom bra Facebook live o de search Ahenkan 93.3 FM ubenyan and na YouTube on all had as a TV tiko YouTube na search Ahenkan 93.3 FM na bra be hwensu a omanfo wo achim ohiafo ani nkronketu atwa mo ho ahia esanom na aden ndia na mibisa mo say nti gweno gomo di omani ahu pen onfo mani hu nso ayaka goma te pen oh member some ka sound bebre but wa wuti ne obude bra Facebook live he was ade a me hwere nseme kasa Rade Ajimu hiafu Erade shweni pebi pao Erade adum na ode dum nkrofo bi papa Erade ahumabro no ewo mafo bi so na wo hwenso pa nipa sanom
Oh. You say Eradi adom en na ye e dos na so nipa bi so pa. When now omo kwaja am from omo fanya sa project bi si o. MPs na na ebedie. Me kwa maso na me assemblyman akwa kodi nkomo Honorable Andrews Do aka Sedo. Ona ya assemblyman ewo achim ohiafo, achim esubua, achim insuofo Newtown any nkro nketenkete bembe na Honorable na hweso. Akra no poti me kama achi. Ni o mini abema. Ba chempombo ko de. Yesu adome ho odin sesebo. Ho odin se den? Sebo. Me so ho odin ti se Yesu Kristo mpabo na nation no. Oh. Na wo electoral area ni din ankasa de sen. Salam electoral area but me media no de esopa assemblyman bia no a electoral area no so te se media no. Me media na su a ya chemu mienu. O ka the whole Ghana na say ayasene man so across nko a. The whole Ghana me media no so say villages near 6 under my electoral area no. Una say obi de kra be 10. There will be anyone the 10. Mintimi fa ngwa chimansa na ko he. Ya fa me ko. Mate. Sedo. Yeah. Mami musa wei. Wako achimo hiafo da. Oh, mako enyafo a mako. Wan wunsu omo sanom da. Ensu omo sanom ne de ya mechanized yamom na emese mfumso kakra na aba mita ne ho ana ma mita no eja fam ke ye na ye se nka ye ko fix new meter di amom project is under my PM enye nsuafo de na meka no nsuafo de na mo ye ya light afam no ana onyiafo de na meka no onyiafo so de no the pump machine no kono meter ne fam no o se wa yi keto abi ho no ma ano na a pumping machine do what you say no na jana afem no na ona me ba when was the last time I call achimo hiafo oh me call last 2 weeks na ensuo be no mo sanom no ko hu ipen say na make sure say project is under the enye ona bonya no sa project no pipe na maye na asene say ya chepa ebru 2 weeks no timi bisa so okoye no cause the entire case okọ 2 weeks ne no wo mo so say wo mo to aba ne wekro mo hu da ti I wonder so okọ no 2 weeks meaning say na wo twa mo so okọ chiachia amanfo bio so okọ mo mu nsa mpaba ba I don't know I doubt cause wo mo to aba wi mo hu da enya no kre ope prove I say me metime prove ama pictures ni videos a me ko hodo ma me ko chenie mama ma metime adibia send wa obehwe wo say no kre dina say u chema 2 weeks ni a okọ no ko cha ade ana dabi say wo say omo say ye to aba ni wi ni me ko hoda ananya sa na kai sa pepepe mo ana me ka tell say enye no kre nti ka me mema evidence e kire say wo say omo to aba no omo hu mi hoda enya sa ana me say mema picture say kire say because picture dey so cha date wo ho ampa mo etida mama obi no wan say ebi ade omo kan ye no kra na say dia mesme kan ye no kra ana mesme maka cho say o hwe ye electoral area na o say me dia ne dia so papa because aduma so wo me so me dia na ye new site any villages enti aduma wom enya aduma ketwa mo president ba ko ba I think kosi oba me ni na fa mi ana ni me di nkomo no aba entimetry no o ana wara me no di nkomodia ana na also cry you bear me witness say me kire o sadia adwuma no society ana wo ho so a me chanu videos asanu eniema ye na kire o say ade no so sadia mo si di market ade no ona mo me ba me mpese e betwe nkomo no mtetenten onim ensure na wo kanu no presse ensure be no omo sana omo de omo no 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 kre ya min dispute enso na waka so monum na tan fa kire me pese me hwe se wahu da wakohwe da jembe bi enso ni da ne se de ne bobrete wo fa udu kroni na o se kroni de se da so udu kroni ma na o kon down e wo the down
minimum said baby how fine so baby am fine na so so fine party ase ampa ase e wo boom say one down ampa okay me make a tree na so kabrofo na abo amerafo no aha ampa mate na ona bo ukohwe no ukohwe no ukohwe nsuo no u fili sen wa yesamo anka abenom I don't think the project is under the PM. What you say? The PM no. No boy, say unim je sa project na boss no. Project asay o ma ye na asay. Ese nso ache. Ti I wonder say wo kan wo de cancel Na aye kahiri. Na ona bo na den. Meme wa boabo no sa agini afa ne kahiri. O boabo me fira boabo me papa ne adotay minim ade ubu a ona me bamba twen nkwansa kari nu ubu e den o se di kahiri sana ayini aye ntina ya boabo fo e fa ni radio papa kari ena say ena say no no omo ya no mechanize na mo na me say criteria o de ma PM no say no kura na make it no say onya no am say e wo from because o say bita ne sa we ne o say bia o ko ta de ne se fa ba ade na so mo to de abono ana hu say we no me hu ne say nya wode because o ma ye bi e wa chi masubu a and o mo ya for almost 4 years ni enya hweda and 3 days ni me ma free PM no say me say on koko shade no ne nya ade no so the meter foforo ne enema no foforo e kwa kobo enti me say nani ma say no no be frem ben so toy kanu pay ma say mata de kra me ti moto so ana wa free enti ka me ko ne ho a me ni na ba be sia ko hwe na ya hwe edwuma ko a bit na e dia ma because enye okay dey me dan say achim ohiafo wo mo mechanized pipe na waya mo no enye saf number scratch from scratch mo start mo page so tank na asisu kama kwame asante batwa no ma fa no ma mem no mo hwe esisu ba enfumso na ba ho enti omanfo watch mo hiafo hwe no nkosi da ben se pipe na ase no won baba beye na wo matumi abu onko hwe no nkosi da ben Mr. Ya kosi ni mandate ya na bibia to ye because na make it say na tumi moto kra me ti moto so ofre me a magina kwa me ti bibia me no kata kra magina ana me no kata kameko na makofa PM no ma hwe kwa ya betumi afa so ne ya mom enti anya bo apayo kra okay enti omo pipe no said ya de mo ya painting kama tank sisu no mechanize one no eno so ya de to Facebook live or man for any woman air show YouTube ni Facebook air hwe honorable anena etro se ade no enye so obi ya bo apayo se omo nu nsia enye na wonya hwe wo hodia ba wa hwe Facebook ade da hoi na wo hwe adwuma ya adwuma ne nye easy aden wo ja fafani wo no farmer ebu okra wa na wo ko pezika wo hwe on se last dika ka trem ana mu ka se me ana ko pre assembly man no obi an ka se me ko pre ananya ta na mu ka ko do ube ba ke me ma ba studio onye de bia be boss bo se de be ya da ache no obi ka bibia me unu ho time na me zumi ho time ya bi wo de wa na wa se da ya se dia ho frɛ me because me ya atima abuabu ni e dia ya na mo so ma bo ya kakra ona bu kayiri asema o kan me no nya adwen hey o frɛ me se ona bu kayiri radio papa abozeke anyimre na me boa frɛ me na bisa me dia kosi okay enti o si fitting na kosi next week o ma fo wo hia fo hwanu mu say won mechanize pipe no cause me tebon na ye adwuma kama won mu hwanu mu say be frase ye adwuma amomotumi abu nsuo no me boa okay yes you be san fa kira kwa akɔhwɛ na yenko achim nsuafo new town so won so de ne de omo ye bat omo wie kura omo plaster so mo penti enti say ohiafo de no anya ba bi ohene ne te side no mo o se be ohene ne te side no kahiri no anu bi wo ansa ne yesa ya mechanize one amom but o hwe akwan a omo fa so a omo ko se kahiri wo dan kwala no
omoto na donko enti ente na ketom asuwa adie na memeraka area na ni na tititom mia na mesape amanfoa na omuyiyi ntogwa na mia mepe bi ka ho na ya yesa agini na ba we ya mechanize one na mom no mita ne ma ye ne connect through obi fie na ye de eye ana ye ndu ni pa okoso ade no ya ma obi na eso no obi koso na jafa agini mu na ntia no ni mita ana me dream ka me kwa kwa jina me ni electrician na dia kobo sisi ya Anti na se asem de ba omafo wa chim nsuafo Newtown mita na eja fam no o kwa kwaji bia be fixe se de bia pipe no betumi aye adwuma todo da wo sisi ya ona bu kayiri nyankopon nhyirawo se nya entronko na wutwa de a nyankopon nhyirawo e wana montu because me ye na me ji mita na na betwa na me dia se no wo se bi kuta mita no me de bo wa na betwa na me dia se no se ye dia bo ho na ada na wo kwa ho fam na yenkomom ana me no bako Maten ene afam ne enkokos sesi a yehwe nsuafofo wo mu ensu omo sanum sisia na ona bo no so akoheda ehu pasa tinko Sofia sa ho kwa ya kwa sports last month ya kwa sports ho games ya kwa games ho okay you na the school for na more from Asante mai mo friend say Sofia for kan wo suwa for kan aprokuma se kan wo ni na ya kwa sports ewo ho ya ko bo ho ona bo mi ntwa no ensuafo Newtown nsu omo ya ya jeje mu kakra ne ohiafodie hwan pa na sa project ni sika ben ye de ya ase akotre kodi ni moko apontre ne tu mokoi ase nipa no ajinani na o na si ase ehun entwashu na aba betoso project ni efrihin hwan na me pa so se medical catch the project no omo de ma PM na ye PM presiding member no ono no ye na mbre kra me bre yansa na me medi akoho no enya sem ketwa me nya be ma enya bete sa kra because omo say every electoral area dia benya one ana me so make sure me say o se me electoral area na eson to the omo fan call because on na ye sabe o se on ye village kakra eno no omo brensu ho ansa na ye timi ntu se nya fofo de ni de Dika ye no ansa me ye koye ye nsofo ade no to se enya fofo de ni ye timi awie ya plaka wa ko ye so hu ampa mo enti sikani na mi bisa no se sikani na iska bia mai ono na esa yi ni enti we gusu amene no edi sawoso ehwe no nya ya me no kokopɛ besia se me yeti twani je me di lo na me di aye na ye mi anu no so atowom enti odi loan be na de de ya pipe no de ne ba pɛ no agya hima na obe ne sam okay na abodi sie na mi yo di Ahenkan enua de so se ye bo adwuma enti adwuma ne ye bo ye furu bi ma so nesa wo de adwuma bo ne wo mumojam na se wo se de ye si odi Ahenkan bo adwuma ya na o se de mi kata ya utumi sa aboabofo de ya no awo ana nyame ase de sira yen wati ase so free aboabo mesin kodi assembly ma wo bi ekroso ba mo hwe modern bo ne adwuma pa ye dia o so mi empian kada ti bi be ye MP ema AME enti nese woni so ade hu ne so pa o nese dachi bi be jade cha ko ye MP minia na se adwuma me ya adwuma ma ko 5 edin su de waji bi pa nti anya wa so betumi anya Iba so se mi se edin su de waji bi pa nti anya wa so betumi anya Madidi ayo di Ahenkan na ma mi didi o okay sedo ena ma enya ne fa enkomo ne nsi cause de ye pani na ne se nsuo na enya no kwan be so no be fom benya nsupa no ena already waka say ohiafo ni Newtown wo mu nsuo no Newtown de nkwa de meter na already amoko fix na o matumi abu pipe no ena ohiafo de no so say entanko si next week de na o ma ye da se bibia no no de nkomo dwetwe besi ase na e baso life ya ba be kan wasem bibi o na mi gusu a me ye project na be ya on se hono no there is no clinic enti mi gusu a me tra adofo na menya plot wo wa asate wo wa emudian ekro na emudian na o kan wasem sisi ayi in Sofia any anyafo ni na okay there is no clinic enti ye gusu a ye hu ya me tra adofo se omo meboa me wo hwe fiti ho no ne ba suwa na e wo waka obi ana bibi sia e be ya ni se ubenya duro
ananasi ni bi ahwe eti egusu a ye tu ho na mo se be ya eno ne mani so abi hu kase pa se ye benya bibi ho there is no pharmacy bia some part of ko so hu gasto bia ni obi bibia ni wono mo eti eno ne mani so abi hu kase first kwa na untimi nko ho kwa na untimi nko ho ana ya mpi adaroma omo ya ama si a untimi nko ho e ba first ka be to am number 100 wo be fu be gure show man san wa pie enya djuma ketwa ni ya ye ho ya djuma ketwa e kwani mom de me bo MP abaso e fe papa da so tu tia so na utia so emo MP nko abaso e assemblyman ka ho tenzu enye wo fra assemblyman fo ye ni ya djuma no ya bra papa ade ntina so na mo ya djuma no kire ma me ni ya be ma obi ni obi re ko a obafrɛ obi ko wi ade ye be frɛ obi ko wi anto se be frɛ obi ni rinya ni ku ni banya sama obafrɛ asem si anfie ye be frɛ wo chan ayi na ampi wo ba bi o ti asem ma fo ya bra so mo ne ya ma musika bia light ko offer o me ta asem ma wunu mu se light ko off wo so aduma sabi wunya aduma wo UCD ye be bu wo hwa asem ma aduma nya ido unim ze nya ize na goy sabi de me pejuma no me ni odi an kan de aduma sa anye pe antu de na your friend your friend okay say aside no assembly na sama o motor obetum dey rounds ba o ma me ya petrol ntu wo se wo kwa petrol na beto to MP for ni de o mu di coupon ko ndi ya mo nka bi maye sedo kahiri ona we dey go jeni sia no mu say na pipe mienu me srewa say entankosi next week emwa bia obebo on fa boa wo mo na wo munya supanom why okay ye dance pan no branding chirimo adema abusiani penin kodi nkoma ona ya assemblyman Emma Salam electoral area achim ohiafo ene achim nsuafo New Town ehye nase ene o say achim ohiafo fo mo hwa ne mu fiti na akosi next week mo pipe na ase no obehwe na wo mo ababesiesi na ye adwuma na mo gya nsu ne tie form na monom no ena achim nsuafo New Town so se mo mita na ase no ebia ye krado de ba obefix simple ansa na motumi enye nsukrogen anom say do Andrews do ene nin kodi nkomo no ding 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 pipe no abortion no ambaso enche obeya mamu achim onya fo munya botre enche bia mubehu sedo asem deba munya botre na mo beti yede radiasi radio ni embaso ni wantie radio we waja ho anyum de fa so bia emre no adi meja wegu anim gusi mi frehe asantia chama meja se edo ada wase se ensem na kuma wodi faye eduma na omanfo wo ohiafo omanfo wo New Town esu boni omonum no munya supanom sedo anyami show nemum odada media krache oso beya she wo radio so etwa bo papa me fa yo in a professional way anunti wakano force ya dima anya sadia krache wete menka onya bofo omo pa ye danati na oba o medro sum game no nye pipe na mamo anya sa mo banum su boni ache nyafo New Town na Esuko jamamo asay obesiesie nama onya adise anumbra atnos obanyum papa bidi mame brano ono no wakana ho apusa tami kutu ekechi taxi driver oya taxi toto driver oya duma wo Ghana atumoda adeko wanchi ekechi taxi driver the flow start that one and wakana ho Jemin koje na ba fo oju o watchim makrum and the family man sedo na mi sonin sem ona bo peside na mansa ona bo menu no akana ho enchem benya atim mansa fo muaha muchemi dia atima jobia chokrom ante dia mubenya school dai na mi shati mansa
district assembly ni MP Honorable Kojo Bonkroma oh yeah Juma pa ekwajo yi bi school dan and every day bi aka MP bi owo no be yeah Juma somebody pana kano Radio papa. Mimi ntabia mitie kwaku enim kusibwe. Okay, nka me be kwa amaso na me jodifo okay ma me kwa amaso na me omo nkasa na me mbuso omo ko MC nchefa edwana ahye achem daade no na me nko bisa sa asembe ne si enkomo be ne koso Debbie, Asem no Crocker and 2 we say why from zo. Asem no Crocker and 2 Denga. The granny go see men no. Whenever the morning, never try, can't try. Oh try ya own baby. Achumuda, Moshe o eja funa je no monye. Hey, Oma come see you in train. Yeni omuko dinkomo. Na ye tie si ye ebusia. Time kutu. Fadwen Chebra 0594841044 Fabra Mekan and our Facebook and YouTube. With them your po and why you fe. Adi coat in a brown in a Asem no Crocker and 27. Wesi mi din de wala nyom wakwatia. No se krachi. Kade de ko achim wanti. Wafa so da na. Mafa so da. E kwanfu o. Ana se e kwanfu o akwafa so. Ekwan enyen ekwan boni pani wala nyo se akwatia de ko wanchi ayi kede de ko wanchi enye eyampa enye nzo ampa ekwan funi yem crash me Daniel Kwasi anan osime show live free achimdan keep 7 mother Ghana fellow delegate look no further vote for Honorable Kingston Akumen Kisi as the next NPP first national vice chairman. He is number 6 on the ballot. Bakum yenum yasa enum ensian so ensian metwam. Ose so mutumo Honorable Kingston NPP betumi abu enwotunu mu koso no aye gra man ge gra be kana adwan acho isia. Ode no kra na dijuma. Man of action. Kwabena odan ose ohwe me live efi Sweden. Sweden abroche dia na Ghana. Again Hello, good morning, Nipacho, me bra. What you saying? I said them refi achim da run about one manana. I said brabe hadie or down run about one. Hey, Asari Birdman edify achim down. I saw chair NDC members enemy major also. Na achim da run about one minim me ow. I did one my ya. Minim oh. Sir, dear tieni ekwano de ekọ community 6 yaye. De ekọ Old Town yaye. De ekọ achim swadro yaye. De ekọ achim dan kroma obe Fatima market one yaye. Ana maja fifi hono ba bia state unisi no na chika kra bi ana maja to no na etutu amna e honso ko municipal assembly e na MC odan president e hono te enti obi antumi hu ma order obi antipani bia hu e ma order say sa run about na maja to no ketua bi na etu amna che se assembly granny oh well boba be catch us a common sense education. Now what you are quite jam
me kwa maso aba. Okay, me kwa maso me ne molfo na hema ewo atwemdan dwa kasim. Mame Victoria hanyo kwa akodi nkomo. Mame anopoti me kama machu. Yeja. Pachompo kodie. Na me adom. Me producer tiam na so say won me call MC nchen no wan ko bi de nka okoya nka se efe ne enya no but onso oye dwadfo hima ne bi but unfortunately wan tumi anko MC nchen bi na mmom ko ani de si ye bia no ombebo amane bi sansa onso ye emolofo ni na hima na woni around nti na omko ba ye na amane be na omde bo yo me da se me pa cho amane omde bo me ne se me ba na me ni ho na me ba no na omo bo amane se ọmụkọ MC ho na ọmụkọ ye no ọ dị ọmụkọ kọtestop ọmụkọ hwe ọnụ nwana ase den ọ na ọmụkọ tụma de ọ dị ọmụkọ se asase ni na da ho no ye nọọsụ ye nye ne hwe nti asase ni na da ho no na ye se ọmụmpe ye nyina ye se ye mpe ni ni obi ye batimi se ye nyina ye mpe eno sade e call new market awo kwantenum eno so ye call eno so ye si empe e ma na wo ho no kura no omu si ye ba ho ma be mo jasam enti ye si a ye ni de bia ye di ye ni kire na mo ka chanse quarters mompe na new market nso wo me wo dada so mompene ma momba no Mokache MC na no so oyano sen me pacho eno de wo nyima emu aye biae na enfa na mukosha ne di nkomo omuko cancel ho no mo oh okay omuko cancel ho nti omuko cancel ho no omde ode omuko yi ho no kwatese ho no nti omu firi ho no no na omu call kwantenu mu no enti me pa cho ma mi tani ba ko obi enu me de o ma no obi ko bi ma ne nkasa ma pa cho Asem ko no hello pa cho ma ha ma chi o zeden ya me bio na mami bokoma me na pacho di sen me ya phone na Sofia ma Sofia eden Sofia ma Sofia ma na Sofia ata okay na me pacho o ton den me to na me ko bi una da ko bi fu anu ana wose una da ko bi fu anu David ya wa nam ohima o but omuko MC njanu ko bi on wose omuko MC njanu ko bi ya ko hemfa no MC njanu ko bi ana me ko bi me pacho omuko no enkomo twetwe no ko si sen enkomo twetwe ne de omo de enko kwata stop say wa no omo de yakwa ne yesi empe ana omo sa de ba yi nkwantenum so o say e ma na o no omo That's so more into also MC say wa pe baby e dia ba wa omo enti woman nyina ba ho bra mo ba ho mo nyim say bia wo mo baji ejana experience ya de wo wa ba ho na e tre na nsa na kwa che na ye ne nje ho na na penka bibia na bibi pa ye pese hu sede ye mokoye amane amode kokobo MC Mami Victoria du ene anobaba ya mokoye ni na sede musi ni po sede kopem ye no ena ne ye pese hu ti sesia no kran to kran mo ne MC nkoma twetwe ekosi san ya ko ya no ya ba ya no ya ka tan se ya mpe enti ya ba ya no se ya frɛ ya mani nyina boa no na ya ka kire won se ni sei na akoso o MC afom na womo se se de pa ne se omo pa be papa nfa ma yan
Okay. Na mo betumi atre de ntia mo se mo mpe quarters ene Newtown de ende modern country. Nyentra ye mpe quarters ne se. Hwe ha kakra ye guimpo. Adeton se de yesu koso no. Enya na nso Nyankopɔn de ente se mini panti. Wo cha mo bi anya bi. Edi kofie. Obi baba to kobi. Ana mama ne 1 cedi. Oba fresh kom ha na wa quarter stop ho. Wo fa. On to be fresh quarter stop. She said, yeah, taxi, oh, for a quarter, I'm 3 cedi. You have a fresh quarter stop, a hard quarter stop. Oh, shot taxi or a giant. Can you see Empeno? Enti mumpa mukache na mumpa na mukasa mumpe Newtown empe quarter stop no. Asem ben biem ne free MC ano ba den biem no ka kire mu. On the one cash and kire. Oh yeah. Ya ba ya no. Ya ka kire ya mani ti ya send the letter come and say. Ya mani ya ba na ya frɛ won no. Wọ́n mo say omo pa da bi ama hen. E kwa bi da ase ho. Ya say omo mmommo de say. Wọ́n mo be say. Ase ayin fa mpacho kire ye, ase ayin fa na mo pe no. Baby, you just you tell all the crime na you na e Roma no. Aha. Yes. E wona mo pe on. Sakeke. Okay. Enti letter no mo try say mo pe ekwan na Echo Roma on old education road na no so na mo pe. Ya ka kire on wan ka say NC na kasa. Ena no so den no ka fa on. O say e ho no contractor ni ye adwuma ho. O wie. Enti ye de friend no say Osha na omo fele wo baby konsi emu ho no omo fele amfa mayen na nsan me de sani omo sika na de mentimi nyina ancheche me de bi fa. Okay enti letter na mo de command no se muai bia amma ana emuai beba no se nya de makoma pa mu obi bi fufam be ya na sakeke se ye she na se emuai papa bi amba wan ka san papa bi amba ya be demonstration mu be den you know demonstration. She said, "It's your time. Send you your boy and from it's your boy. Hey, I'm going to say a kakra. Now you want to Achum de adwadi fo mo asemu dia mo bra pound. Mo say. Me say adwadi fo dia mo bra pound. Ye bra papa. Ye bra papa me ba me see ye bra. Wo ba na sensie no to. Na fama fa. Ye mo bokeke. Nya baby a ye fa na chini a ye te obi be adwuma wa to chini ba nan fi so fama no fa chini no nyam wiem kind of is ankofo boy wo hampo wo be wo say na me wiem na bubu wo brepa na me Nyankopon anya adwuma e cha kind of ba ko a ebu ye enka nya asam papa mayan papa mo cho ma me safo a yate ma me sofa ya yate ya dase pa Nyankopon hyiranti mu chema se letter na mo de akoma no ya no na beba na nya de mo pa mo be demonstration edit an meboa. Okay yate ya dase pa na obra ni nchirmu ade amaye ya ne ma me sofa ya alta otonkobi enam ene de keka won e wachim de dwakasiem oka won mekọ MC nche no no mkọ no MC so mo de mo kọ quarter stop se de bi kwan no wa ebe ha wo mu dwa no ena so mo de mo kọ new market edwadfo na wo dada no so se de bi yenye ena sese wo ma ye suggestion so mo pay new station ayi old education Echo Roma on mo kwan no mo ye nfoforo no e ho no line no mo pay ena MC say sesi ano contractor ye adwuma onwie ena mo say ena sa de mo nya nanimanim ya no mo omo mfele won mo kakra mo no mo ntene on didwa nti wo ma twere won krata command say omo nya ne sama wo mo na o say se krata ne nya no ba na ente se de wo mo pa won be demonstration. Me patcho bram lines ni ni komo 0201944485 and 0554820910. Where's your semi Dika? All the way. God bless you, bro. What about Odan Road to Abenase? Bishop Mansuno di Fribai. May good Lord bless you.
because of what you are doing. Oh, kind of correct. You are too much. Keep the fire burning. Nachia adwin pama me. Yeboa Samuel Edifri Kokobin aka KK Binebai. Sapisco Ahenkan, good morning. Yajo so. Ha. Che. Achimu da jodi for no munche komamo. Aba. Oma kwa MC njen. Omo ni MC di shemu. Ejodi for no some ne say MC yabo ejwachi September. Besine ewu hwe. Den amo ya fa ho MC ma na no so a ebuse munche. Yede muko kotes. Muko yede muko dija. Muko yede muko dija. Ene ejodi for ne say yempe hodie beguja no. Sanse kakra nya sabke to manfo ebebedwa. Omuntu minta de nkokum ebe enjempe NMC yisi sade ayate edun be ko news station so e won so de agedi for dada na say debi yentwema mo beguja mo ba hadwen mo be senioma yempe no monsanko ene MC so ni hwiye bim ene agedi foi eye so just say Atum Old Town, Edifa Roma Hono, Odiba Old Education, Sala non comope, Agency in Sese Ho, and also contractor was site, Toya Enye, Amunya Botre, and almost a day you won't know a much letter, Wanyanya Nubia, Amobeye demonstration, a ready for demonstration, at Munyafu, Samatum, Onabudo, or see Enche, Mulaiteno, Mumitano. Ebe Juma pipe baba ngwenya supano de tafo no you will say bye bye to it atimu new town somewhat masum on abosi ene ya ede coach na umita ebe ye Juma etimu bebu swano on abudo ene kan yo enye mi yo eyo on abudo asame man on abudo Achimu wenchi, achimu sedro, achimu dubiase, achimu visa, achimu koti krum, achimu wenchi. Samo waho. 0201944485, 0201944485, and 0554-820910. Brown one is near Ninkomo. 8. Good morning, go in Kusibuadum. Do you know something? For more than 20 years, we haven't seen quota at Anamasi before. Talk to those who are responsible. Hello, good morning. Pachodin baby akasa free. Hey, coach. Coach, I no pay you about them. Chamadan adinam. So the guy much ayaja na ninja. No na me ba ko a. Coach, le radio ni kakra ma me. Mpacho you. Africa sa. Ani sama ma me ba ko a. Oto no ma ho achase roundabout. This adua. The channel pa. The kama gotima ya ma o me ya chase ama. Ade. Osi ya chance ama. It's a problem la who can so the issue ya the problem papa. Na mebo sa MC no mebo na baso. So the we see interview no pa o say na kukudru. Say o di mika no o de wo kan na wa just time. O ya assembly man no. Wa assembly man wa ya de papa no na go ponshira no. Na go ponshira pa say o tumi ya de ma so the ya ma me ni anu mo wo sa that the kunu so a no so nyesu papa no ma agupo nsha ne pa na kusi ya chasa de na za problem ni de enye ya minni se be dia de doctor no se o ka me be pa se enye demfu ya problem o kusi ya problem wa chasa o se de se ne se no mo kra so de ma ya mpeni for MP DC kra no mo kasa mo from kra o mo kasa wo ya de ta ekomi na yi mo fra DC ni MP ni kwa na omo kasa dentia
is a problem that you were. It's not a bus from one of them say, the question to know. Or to say, I'm on fat, I'm a moon. That's the way say, Nessa, all the other man of Peno, Tom Kramer, MP DC young. So among Cassano Mudia Coso, a chance district to Mebois. Okay. So you put it says you are Adame. Amunye. No, Jordan. The physical was a no, I blew my cook 4 years in me. Oh. Coach Yati. Yaya come so, and I would have of Sasia. Can't be here, come what reaching the town was a blue bear 5 years. So this is the woman can't remember, and I can't remember. For April, I can't remember. It's not now, that's the important this year. Nathaniel, no, Sunday when you go them. Problems. Yati Yadasi. What's happening? And that's some good. Coach Yababa, yes, Yababa has had problems since the Yokan Sunny woman. I'm and the Yabo woman, they say, yes, no, said we will be doing for our Babuaya. Now, what about the and yes, idea, any you know. Yati Coach Yadasi. Oh, hello, good morning. Debbie, or Jimmy. Hello, good morning. Good morning, if I told you about Casa Free, Address Santua. Oh, okay. Casa Free. Abu Peace Town. But you then are the man of pay. Yeah, me then I'm Mr. MP. I told low radio set in Mamma Kakra. Yeah, me then I'm Mr. MP. You want down form of bro. Now, what down for my Ayamobo papa? Hey, and you want me to work as a cra. She gave us she blah. So when I come to class, you book, you just a nation, I shall say you must have and I think, yes, I can use an answer my juma. When the worker say, someone is I'm with the jam. What the entrance for that day? Sir, I'll say, or the Moko test, Mossimon Penny Town, so a jet further than some company, and I see my suggesting some pet, a quanical room on a mono. Yeah, pet, who could be about the essence of what is the sense? Nay, I'm not to talk to money. I think for my door, dance and tell me when the sister of the for the aquani. Blah. Oh, my son to my power. No one you make good there. Who could tell you for son to my power? Man will be so fear. Or because you have a father, not if I go to what channel. And still finding in Quadjuma. The Sumuna and a cap in Quadjuma. And here now I'm on your home. The rest of your change, the double doubt in your 22 years, and change comes out not as their fee. And you're pathetic. Almost the kind of money a day. 22 years to come with you, nobody here. Who is stuff of what they tell their brother? What is kind of here? I'm not country. My no care what's on a car you see in it. Or no about Diana, or give it for one. I don't know what you are. I don't know how to comment what we are now from Yasa. Almost I Lisa. Oh, the what is your home? I'm from a woman, only from a cacket team. Only the son on one. Or be no Pasha Seal. Mammy, don't know any. Nam woman. Only I mean, on council home. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patrolling baby Casa Free. Hey, international about Abe. Eh, Abe. Akokuna. Doka. Ensefu. Adwe. We just say abeso of us one pa. Anameboa. Abeso of us was in day. Coco cra. Aden. Coco. Udim papa tem abe woni so ade. Abeden ade na man pay. Ah na pay na abeden na me say, say ade ye kwan na de akono yen. Eden kwan yen fa kwan. Achimo I be be sen ko dan no ye kwan na free. This year you hu na yen kan fa hu bi. What be ahia on? Enya sam ketwa na sisi ensu atewo ho. Kwagu. Te odo ka be fa so na ukoba na so wan koto spare parts bia na nka enye wo. Oh. Na se said I no fa bi ofa so bia onya problem. Problem kwa. Obe ko be ba de bia ye twadu. Obe twadu at spare parts. This is normal so di dream. Oh. Kwagu teke ye bre. Tinese mu kokro mama nto hwe kwa na nya duro ni spare part. What say? Mu kokro mama nto hwe kwa na nya ne duro ni spare parts. Collect.
Motor bombet na motor spare parts. Na painkiller, ndi ama kiti painkiller kula ni boy edin. Awo mu kromo. Masa. Okoba car no se na obeji lol fe no. Na ondo se be kwakọ tadru no beba no ne lol fe ni tete. Ama bi bia boy edin. Na se o de o kira kwan na wo ofuase twam ko ayirebi no. MP mehwe no munya on. Not. Abe. Gagu. Me don't catch any silly. Because yeah, then we are the whole radio no so be here charging you maybe. There be obi no. No abe ya mamre. Hello, good morning. Fachemi. Hello, good morning. Good morning. Good morning, Kwakunkuma. Anya Kwakunkuma ni Kwakwani nkusi. Nkusi. Yes sir. Agranpombo god ye. Abozede. Ho na wafre no na okasa free for din design. Kasa free wanchi. Made nana asamwa pade. Oh nana wasa ba mpombo god ye. Oh nyame adon. Meti on ka che kakra. Meji ame ka se. Abaya obaye ni nkofo. Ni odade. Enti baby amanu ya adwuma. Ma obeku ya yire kopa awon mo enye duani dia. Onne nwine ejadi foro. Ana na omo ntoba. Omo tupa. Na se obika ya wose. Yenyina behu. Anya da hono. Masumana. Nana free wanchi. Hello, good morning. Morning. Me patrodi ni baby akasa free. Yeah, what sound KKB. Achim kokobin. Empombo kodie. Nado. Mo Samuel de na so de na man pay. The ban say Ghana telephone your presence na service me busa o say omukọ asori ana. Adenti na obisa san. Because yes I saw the kwanka ye can kan Bible the yankofon say nya ne ye say ye ni no kwan ade. The way omo tia na omo ade omo ntimi ya na omo de omo do ma no abeka. Na ye so tena for ye say kan so ma ya ma ye omo ba omo nye. Na omo da ya sa nti se ne ma omo ye nti afiko omo kan hu se e de yan sa obewu na wo so a wo sa ko bu akwenta ta yankofon nti omo ye bibia se so omo ye na omo bi en hu mi no sabe. Because entesa da bia na mo de atro kana mo de da. Ye bo Samuel yate. After na wakase mbi se na wakase mbi wa kwan bi e oda so ma ya ja be ja sa omo ye bi qualities na mo de ana ma se o be je se na mo sisi light post o ma sisi amudu be bia ho ya mpe fo ne aibefo na mu tabo je so ho do mo ya ndi sifo e na won so mu tabo ya Asem be na aka no so na omo na ka cho se omo ya pepe fo ne endis fo ntino mu ja hono no bibia for this da bia mo ya bibi ba na mo cheja ho ngwa mo cheja cha wa ho ne ndi sifo ngwa enfa ayi anamase enfa sana me konko yesa anamase oba anamase so okoi be poso anase I bet town. Okay o de ya twa mo ja on omo si pose na mo si no ho mama fa bi nsi ho omo ka kam to papa so ta na se omo so sabi o Asem kan endis fo ba omo so na be filion aha sa na mo ya na se ye ne sanso emo wa na mo enta ya na me omo ye bi amenja mo du be mo ka ha fo e bi asemesi o mpesa so ye se pe na ye twa abone omo eko se da ya entry for na wo okay ye bo Samuel yate ye da se. Hello, good morning. Hello, good morning. Me patrodi ni baby akasa fi akra. Wow, why do you nya ba ko pe achimoda otan bedman oh bed empombo god ye. Oh, please to that woman sound so here. Me patcho me so mo ye pa den na de na ma no pe ye di nkomo bebre. Oh, mami chi ajodia. Na mi chi wa ankasa. Ene obo ba funi. Masa. Ne mami ka se mi aka me ko ye ba ko pa ampa yen chi se so. Masa be hwe. Akuma station ya. Masa ye ti take it to aka ba ko elodu amu ti take it ma omu. Be hwe in here ta saving project aso bi swimming pool. Enso omu ti take it to a hole. Kumasi station a breast cancer same pa opposite
obesha dance runabout to matter mobo behwe sa runabout in there ya abro pani ani down pony sa runabout kakra gwe muntumi nye moye kwan na gya no mo mentia o eya de ni bi won ma de yo si kasa krafa mado ni bibi na se am nkofo bi anua guka no ye support am tale ai no na ti no mo de be fele no fanyam sa se am tale to am na ni bi ka ho nso ni to awo fru ni nyina fa de na okay run about ye am no say am nkofo aka ni bi ye se content bi e be fele nso ni to asa awo fru ni nyina se to am na ni bi mu po aka ho mata we ye de tro man yi mu ye di wait o ma o kai be ka ti o ka sa dodo enya sa be hwe wadan so ayi o town be be for aguna o ti du so hwe nso ta be hwe e ma ne bre wa edumfo ma yakopon hira mo ati e mo bo nso ta na me ra yati am edumfo ma issues all boss na e ba be hwe ye da si hello good morning me patroni ni be bia kasa free ya frame oruma me kasa free akimo odan zongo ya fro saying Oruma, okay, odan zongo yeti wa no pay. Ma chiamu ne ejuma pa mo ye ma kotokumai. Ya da se. Odi Ahenkan de to be frank, ejuma mo ye de me ni jon, me friend road so rough off. Ba ejuma mo ye no, me ni jon wan kasa. Ya da se o. Mo ye bold sa. Fe ejumfo ma no. Me kaminu mi onu se bra o mo bra ni pa odu eni hu a e ya rekoko keke. Sensu to ewie bo na from e bo a na gbewu se ma me peyi mo abrewa opeso odi ni ti ko se table ase ebi kura sisi omo ya o ebi kura sisi no mu jonku e ya omo ya ebra kura maslo sika ba ya ye cheche ma omo jiji bi na omo so ni market ko omo jiji bi after that no sika ba ye no MC ni ne nko for it sika no omo de ye dai Inti mu ndwi nipa baako kura sa MC wo zo oba itinya badaye empusuno mpo obusa no asema se profits se market na hye beye 1 year ni e den na ya fa se profit me office me geden office me beje den oh office nya dia me office na office tina onka update won mo mama ajai odanfo bre usora to bro office uso be so to bro office me office me dey it wona utika mo awuko na roll glasses no glasses uru awunhu abonte me be sure the Kumasi station ha u be hwe nsuo to a unua na ye gina abonte a mo ye djuma ne ade nso ye ticket mai abai no dan ye bresa Yate o ma ofrefri Achimda Zongo. Hello, good morning. Wantumi anyina so. Achimda MC market ya ashi. Last week, me friend twice. First one no I busy also we meeting to we friend me. Ye di nkomo actually. Ye di nkomo actually. And I say na be kasa last week. Cause mo be ka last week ye di nkomo for. Cause me dey bia me di nkomo for market. Ene akotomolias man ka hwe kra na nya akotomolias ne market no. Me kan wasem. Last week also programs bi ni adenti no onya time ne nkasa. Yati ase enti postpone ma postpone dia this week enura ne nansa so me buku na enzo se me office my office me beje den market na hye eden na mo yafa ho as municipal assembly Achimda MC eden na mo yafa me no office me beje den office eden pa na me ba beje eden tutua be na akoso eden na mo yafa market no cause municipal assembly district assembly masadia ne se mo behwe se mpuntuo beko kronu mu district ne mu enu ti na mo jeje IGF internal generated fund e ma tuatuo we tuo we ana obi kan no asanto fe no say wo buy 22 years nie de bia otua ma assembly no ti sa sika ni na e wo hemfa dia adwadifo ni tua no e wo hemfa Ejana shi eko 1 year eden na mo ya fa office meje den MC Mami Victoria du MC office me beje den eden na mo ya fa ho Tiabusia ebia obeti obi bet kasa ebia de bia ye ka market no asem ye nkwa municipal enwon sem no eya ka na me pese meka cause nye nsem na ye ka nye se bia ye nkọ assembly ye ko pa last week also be busy ontumi ma
ontumi ma yɛ ndi nkɔmɔ ɔbɛyɛ tight pan fine this week nso a ɛno nso saa memory office this week the office mbɛgye den market ahye ɛdan na municipal assembly ɛntutua bɛ na ɔmo yafa ho ɛdwadifo ne brɛ amamefo te sɛ wo a wɔn brɛ nso to akɔ nso to a ɛmframa aboa na bia moamoa asɛ dabo awreho ɛtan abofo no sɛ kaa ba obi ka asɛm bi last week sɛ kaa ba ti so mpɛgye ɔmo nneɛma na ka na twam I was doubting that statement me kɔ market hɔ no mo kaa ba ti so pɛgye nneɛma na ka na hyɛ hɔ ansa na wode nneɛma si hɔ no mo ɛkɔ so true adwadifo nipa more than almost 6,000 almost blessed ɛden na mo ya fa one office mbɛgye den office me ba bɛgye hɔ na me yɛ adwuma oh my god Asem Dika. Hello, good morning. Good morning. Pachodin baby akasa free. Pachodin akasa free abawo. Abo e frozen. Danso eden na odinam. Ai kwasi. Me de kwaku. Kwasi abra. Me de vidiano. Emre na ababo. O ma be ni za no. Ye ka chenzi se me de maka ho atoma ka. Ana market kran ye fe no onfie no. Market kran na mo kwan. Market a nipa pempem ma mansiri ni sika wo mkran kwa onfie yen. You see? Yes sir. Ababo ya ye bi dia mwenzi pa atemi maka. Now this is not the first time, this is not the second time I make something. Ya ye bi dia mano pa. Ye ne de kwa assembly. Emo di mo e me o de di be wodi. Ye kwan no mo hwe no mo ntimi me ye man. Enti mo man nti asese mo man nti asese mo na mo man koi. Na mo so na oba be so mo nti den na aka kire no. Omo me fele kwan no. Wo de gota no matutu ho no. Be say ye de etwe ni ade atoto so na aye mlu. Wota na no aba ya ma yi ye bia ye de to so amankofo afa so bio. Omo me fele kwan man senya na etie. Na de nkofo ye mfa so senya na etie na. Yati. That's okay. Why? Yo. Last call and Pachodin baby akasa free bonita 30 seconds. But I'll be like you, make a free or that. I'll be like you or that. And then I walk on. Me pacho. Send your mamma can say bluffers no. Ye ni mu say, o kasa e more than mine. Any kutoku mine. Bluffers wo ko and wa pe bibi kakra e dia hye wonsa. Na me no de mam kra magimedi me di a mesa kan kra wo ma kire that's me. Na se makwa ne ncha mo ama me bida. Magimedi mesa kan kra kire wo. Me no ka se me ma me ton. Eniama wo da adwom me ma no ton ade wo da adwom. Ensi oba me ko gira ho ana me ro ho. Hey. Ye this year no akotena so dem se obonya me mpaye. Na e ma me no so bom mpaye enku ntia. Oh. Ye do ba se be sumo da mayon. Some bibi ne woman amaya ba ho bla bedwom na beka sachire hen memory office ame me birthday office ame ba beje dey me ma me kan say ni say na ekoso oni MP omo hwe bibi yo no da kotokuman na de omkokro moti to aba e di yiwom na nya omo ye na ma me no mo bompa ya I'll be like you, me dasi. On ne also on count. I'll be like you if you are down. We say ni di kwabena or down. Show me Facebook. I say MC is very wicked woman. She don't think of market women at all. Or see on your mokra. Nesa smoke on moi or you on wanka. Ye buso asem keke crowd phone so cry. Memory office. Last week in a buku. What's why busy? Fine. Now this week in Swa and so memory office. Market ya count de bia me kan wasem me show asem Dika de bia me kan so etiefo mu tete be di adanse enye se ye mpem ko no mu nkoti on mu asem ye kopa but tonen tutom minim de enti ase o pese o ti bibi free on ma wo bresa I don't know tonen tutom ebi no last week amfa this week memory office me beje den edwahye ekon 1 year eden as municipal assembly eden am ya budget for because they were paying tax for the assembly as IGF. Enti den amuso IGF na madia no. Edwa na she say den amoya de abo omo. Amomanya permanent place and na baby comfortable so de betumi aton de. Office em beje den. Me din di kwakwa ni kusibu adum. Kwakwa ni kusibu adum. Kwakwa